mana tuaso o oe maau o talau malalofa na o wavatu e faali uma foi nei o manatu ele ai maseisi wana o au Marolo ngā rurue whatal whātu I tala mai Australia re Radio Samoa I le nei awa uli. O whaia mōri anga le Australian Federal Police I seri I tala vau, ono se tamu whainga sa fuafua I se a onga I le tui mātua Brisbane, whai mai le 9 News e tala tunuina le tame titipu na ta ua, ne tamu whaia whaatau ni whana I lunga o penga ta whae langi. Le mōri anga la ua whaia iei ono olo na tamu whaia whaatino, pe fuafua ni ngā yoinga o se atau ni fuafuanga whaatupu whalawe lave. O le eitu e ngā sori ngā tūla whono pe a whamaunia e soro atoa I le whare pui pui. O whaero mai e leo leo iei se whamatau mo le soifua manui o tangata lau tele a lo whaia nei suenga. Ai titi mai pe amara whaspuru afe tangata lo o mōtisia mai le tise mai o lato mōta I Victoria o na o le malolosi o matangi ma a awhia I le stete I le teimi o tuanai. E ua mātere na pasi matangi te tele ma winga lolo wao le tau peitai, lo ngāre lue lava le vaenga o unanga whasosoani e wha mama, ma whasosoani le awhi o wala au o lo mana mia pia le whasosoani le teminei. Ta ua le SES e o atu lava le siria ma le wha awhi, wala au na o ane, mo se whasosoani te tono le lua se puru whai tūra, ma e mātere lava I la auto uru ma me ua whaaleanga I nai whale. No ngāre lue lau whainga ruenga le tise to e whaola mō ria nisi ainga, o le tō tere na mōtisia mai le tise mai le asona nafi, ma lo whātata pēr pēto e o la atu I le so. Whaaleanga ina fōi au wala ma au nanga o whiwa inga lau tele, ua mā tere na tāo fia I le so, o na o le whaale tonu I au wala. E toa whāo, ua pu e leo leo na ua mai asa tūringa na whaia le tu I sauta I se sae o me le pone le pō na pō. O leo leo no la to vai se taavale le Holden, tanto no se taavale na ngauia, o so ona alu solo I se tasi o mga ala I Dandenong, e lata I le bailuang o le pōna pō. E le tu wane I leo leo mai wai ina nga I atu I se kāpaka I Grand Pawn, so sola e seida e wari ia mamalanga atu I se isi taavale o le tu ainga le MG. Se teimi munuriane na mawai e leo leo I la to wia to wha, to tasi na ave le wharamai, e whaia tong fitinga e leo leo le isi to tolu. Lo whaataria se isi ripoti mai rea fo I whaalawelawe mai tu ai ngā sori ngā tu la whono whaapea nei ua matua I whaatupura I lava. Walapta ia tangata whamalanga I sini rea so ia mautinoa e whetu na I fuafuanga e fua I le whaanga sorongo whainga malanga trains I rea so ina wari putia o la iei se whaatuai o na iei le tangata saba aia e lata I le no fuanga e alua nei le train I Redfern ma wafuai I whaatuai I whainga malanga. Lo a fia o mai whainga malanga trains mai malaba lele le airport and southern lines se iau le North Shore ma le Western line. O fautu eina le ai swinga I no fuanga I two-way trains ma le umi e whaatari ai. Fautu eina pasese ina ia siakianga I le Sydney trains
mō nisi suinga i whai ngā malanga i le so. Mō le tangata e pei o na ripotia o lo whaataria se ripoti mai leo leo pe o iai se whaamaoninga po ua fia ia po stasi foi se awala ua uia ne ai. Tala muli e sidia ma le tolu sa furu no fuanga e au fia i le whaapitoa tele le Qantas e pe o na whaalauloa i le so e au fia i Amerika i mātū ma Amerika i saute. Ua whaapa ua i le company vaarele le tau ana pasese mo le fitu aso o lo whai ai le whaapitoa a e sidia ma le lima sfuru afe no foa o lo au fia i no fuanga ese anga i ai ana whai ngā malanga i Amerika i mātū ma saute a matatu i le so. O isi pasese o Economy Fares e amata i le afe ma le fast food wiva i le alu ma le sau. Au fia i malanga atu mai sini i Vancouver o me le pone i Dallas ma Brisbane anga i Los Angeles. O lo au fia i fo i ma pasese wha pisi nisi le nei wha pitoa ma o wha laulua wha tasi mai ma le wha laulua i nau seisi malanga tu sa o fau wha o popo a le Qantas mai me le pone i Honolulu e amata ia meo le tausanga fau. O whai ngā mananga mai merepone i Honolulu e tai whaatolu o nāru le vai aso ma o le aswaivo se tema e mai ai ne nei whaapitoa. Tara ia Radio Samoa, mo le nei fo iau au. All I hear is Radio Samoa, Radio Samoa, Radio Samoa. Tasilima iwa tolu amo. Radio Samoa, kasilima i wakoro amo.
na o le radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. E tolu sfula fetala le tino i tupe wata pena le Digicel mo lana whaapitoa. E fisoso ni ai le tonga tala suifuanga waia nei. E tolu whailonga tupe ta i 5 selau tala cash. O le ase ina i aso whaweile taitasi mo New Zealand ma au se talia. Whatau so top up luas futala pe silia tu mai whale olo masani. Pe lafo foi online i le Digicel Pacific. O le mawale olo wawanoa i le sei. E te anga wa foi pe a lafo so se leni le My Cash a le Digicel i Samoa. E whaunga ai le ClickX Pacific. Mo nisi whaamtalanga wala au le over se lau tolu fa lua tolu. Sekia Digicel. O le Casa Beds and Appliances, o le tali o manaonga, I o loe whaatotonga ailo mauta, ini tau le lei, toe ananga tā, e mawai moenga ngau si tutono New Zealand, whaapea se tino fōa o le potumalo lo, lau ai manafoa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni fe aveai, maisi. A whiu ane loa I le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo whituiwa Great North Road I Henderson, le Casa Beds and Appliances, telefoni o valu se lau, lua, 5 o valu se lau, lua, 5 Mo tupe whapapoli Samoa, mana tualoa le Pacific Easy. O lo whawau pere tātu whapitoa na o le 5 tala te tongi mo tupe whapamoli, pe ae whaunga ina le Pacific Easy mobile app. O lo apano fo i le direct transfer te posi sa wailo tupe le tātu account, ma whaatino la foino tupe whapamoli lungo le telefoni, ai ngā whapitoa. I oe whaasaone loro teimi mau tupe o taunga tale pensini, ai whaunga le tātu Pacific Easy app, po le direct transfer mo tupe whapamoli. O lo apano fo i o tātu ofisa i o Tara o Tāhu Huma Mangele, po tātu la silia ma le fitu se furu o whaasopori ai New Zealand. Mo disa whamtalanga bala au le o Barcelau o tasi ono, po numera masani au kilani, o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha, po le lua fitu ono fitu iwa baru wha, Pacific Easy, o la ba anga mo tupe wha mo boli Samoa. Malo soy fua, o le se fufonga Samoa, Radio Samoa, tasi 5 iwa tolu a mo, se kia Radio Samoa. Maoni o le alofa e tau I le oti Ta alofa I o manatu O le awa e tu I alo ufatu E manatu a le amatanga Ia upu mau loi mata Na e whai mai e le ai se unga o la tā mawhutanga Wa e ilo nei leo langa Ma ua sui fo I o lo uanganga O nei mau mea na o mana o iai Ua le lea uma I le ala Sila maya ia I nei mea ua o whai O lalo I foretu unga mau o te tāu atu Ua o fo I mai ai Umatu o si o uola Fasia I ta I whaiti o ngā Ai mo oe o te le I whaafiti Sa o whai a mea sili sili Talia oe e lo ua inga ua mautu
masaninga Wa uma o whaitionga Na malo oe ilo ualofa Whai mai e te whaatau waa Ne ulangia wa tele o tangata Ai o tele ila ngona Sau fitia umai le alofa Sila maya ia inei mea ua o whai O lalo I foretu unga mau o te taku atu Ua o fo I mai ai Umatu o si o uola Fasia ita I whaiti o ngā Ai mo oe o te le I whaafiti Sa o whai a mea sili sili Ai mo oe o te le I whaafiti Sa o whai a mea sili sili Ia, e toi whaatalofa atu ma whaafeiloa I atu ma ofo lofa atu I ate oe. I le whaupoponga fo I le nei o le tātou a Polo Kalambe o le Gagaifo I vao Faiva o Samoa. Ioi. Pei ana o foi atu, e masani loa fo I le atunu o le aso le la, ma le tai au le la, ngā e Faiva I le oso le la. Ia, ma la usu le atunu I ona tiute ma ona Faiva masani. A o Samoa, a la usu e le ngata ina ngau le vau. Ia o isi e o e whae e le tai. A o isi e o e ke pasi, ma tā whawhau le maketi. Ia, a me lana o le whau whai I nei I New Zealand. Ai me se la le o mo nei tātou cold cards fo I e mo le public transportation mo tangata mātua. Wata mamai, o la ua whateita I a mi o seina, I a whapena fo intia, ma ko lea, ma isi tangata, ua maua la tau cold cards. Ia, o nā ngā I lo le wha ngā le na, ti te fua le pasi tei, alu le tauranga, eva I Queen Street, ia uma, a wheloa, ti e le vaa fo, le aluanga I ngā tai isi motu o le atunu nei o New Zealand. Ia ma wha savini atua, ia le mea tā ua le na, ia maua le balosi, maua le fifia, e wha ngā ai le nā wha mrianga. Mana tū o le wha mrianga le nāna whaia le teimi New Zealand First, mana tō ina o vawasa manaia Sir Winston Peters. Ia, maua i le nā kād, maua fo i le nā wha mrianga. Ia, tātou wamatai whapena, ai whaatalofa I atu oi ma le nganga whalalo, I ma le nganga fifia, le nganga whawhitai, tei mai lau tau seifua, ia, ma se malo seifua, I le au nei. Wa tātou wheloa I ai lumo le nu, ua leo tua le nu, wheloa I fo I pu e manu, ai leo pu e mala. Pe au mangalungalu o le ea, I le whaafonga, ma le tāpua inga Samoa, ma I tu e fio le lalulangi. Ia, whaatalo whātu, le ia taua savea, leo dua I le nei se yuli, ia, ma le sunga, I le lauli, lauli Isaac Paunga. Io le tino e tas, io so uso lai titi o lo mātou tu atu fo ia wale whaafonga mai le atunu I le dei fo I solua. Ia, whaaftai le tua, o ana mea lofa. Ai mai se lava o le soifua. Ai wha mai le upu o le ngoa ipu o le ainga o le ala I salandoa. Ua ao whanga poto I manu. Ai wha mai le ngoa ipu a le fionga le patu, le swaf patu, ma le ainga sa le patu, I vai ala ma le vai maunga. Ua tō pule manu, e se le mānei o ingoa haipu a ta mali I fo I o le atunu. E a vea ma se whaupunga po o se tūlanga e tau la I ai le vaai, ma whaatustusa I ai, le alofa o le atua, ma ana me whaia mo le tangata soifua.
i le lalulangi nei. Ia mafuafua po le halau, le hale tū, ma le anga i whanua, ma le ngangana, ma le whaongaina, o mua ngangana, o le atunu. Ese le tāua. A o tātou nanofo ai i le nei atunu, ua vea fo i ma o tātou a ingalona lua, ia au ki lani i New Zealand nei. Nā mai o e malo waso, ia, o le por kalame, o le Gagaifo o Faiva o Samoa. Ia pe o le wasui tūlanga i le teimi fo i leo le mana vau ngā luenga ma le drive time. E whape kaukio e momori o le koufale. Pe amai au ngā luenga i e whape nase le ngona ina ua whaifo fo i ia tiute ma Faiva alo filima. Sa ngā pātia ai lo tātu tunuu mai le tai au na le la se i o mai le so. Manatu la ia lea, ia, ta lolo pa ia i sa ma whainga o Samoa. I ona tulanga whalupe. E le ngafa tauli maina i se langona o lei ataua savea ia ainu nuatu whaatingi o tau salawa mai ona whola lo tātou whala i le tai au i le saudoanga whoi ma le taulanga na moria e le sunga le li ia o ia te vai meni malona au waa ia e whai le da o tātou le da ia ai le whaititi ai ia le nganga whaftai i lo tātou tapa au siri ona o lana puipuinga ma le saunga le mū o le whetaa lolo a i o le atu nuu i ana whaasonga na ia whaatawhatafa ai pe au langa vale ia ma ia wha moe fo i le pe au a whaakupu le velave ia e oi na langona fo i le leo i rama i le tele o a inga ia whapea fo i e kalesia o nuu mo whalapu putonga o le vala au pa ia le atua. Ia, o le pule whaito tasi na le atua. E le isi si o tātou. Ia, e o ia ilo na malos, pe ano ufai atu foi. E le ai se poto, se polo fesa, ia po se sai na tisi. E na te whaia le whaiva nana. E wha moe ia te oe nā ni li po. Ai to e kāle o ngore kai au, koe ki ringi aku le mea, fa te i mai oi pe ia le fa ke i oi me fo io me spark plug e pola ele ngone me le po chambalit e ari ya pe la ka vale e me wo le ola le ma nga su e mai lola io waya fo le mumuri spiko e lu spiko e fa ke i wa na ole tua la uli Isaac and foi na foi le Faiva le na le fate i mai o oe le tai au. Ma popo i aso le soifua i le tangata o le mea lofa a le atua. Batu ia whaamisenga ia ma whanfananga fo i lo mātou ainga le tai. Ia le whale manono ia awa ia lo latu to fa ia e mase fo i lo latu lua ia futi ma o au ia mamalu le fal manono ia on o le vala au pa ia le tua i le sunga le atau o le tawa tau i le ili pemerika i tutuila i na yaso o tuna yatu ia mori atuai ia whamaisenga le atau o nei i lo tātou ainga. Awa, ia o tātou i ngā tei le motu la poto. Ia o le ainga e tas. O le ale me tu lai mai, ia tātou te tau whai masi i ma tātou tau whai langona uma le whanonoa. Ia, ono o tātou tino, toto, o ano, maivi. Ia, ua wala au i le tua. Ia, whamai se fwoi le tua i lo tātou tina matua. Le sunga le atau o le taua malia, lua i pou o malo. Ia mau tātou ainga uma, sāli atau wā i tawhai fio le lorolangi, New Zealand nei. Ia, sāli atau wā, mau tātou ainga i le whale manono, ma la ainga le tai. E matua i le tangoa i ma le matua i le whirimi maloata. Ia, ai maise. Ia, o tūlanga maupue o le tātou ainga, ma lo tātou whale manono. Ia momoli atu ai fa mai senga na le fa nau fa vau e tutuila mo manua ia o le nganga le na momoli atu ia fa mai senga masalo ai o se taimi le aso tai au to tali mai ia le fainga malanga le tatu ai ngal na sa anga yatu
ia wale whalau singa, ia whapea fo I toe sauringa o le tātou ta mamatua. Ia le a tau o le tawa tau ili Pemerika. Ia, me se ia siana whanau. Ona o mai leo la utalandoa. Ia, ma whatalo wha ia te oe o wā leo, ma nawanga wa tasi lea mea siri o na tāua. E le Gagaifo Faiva o Samoa. E eile research ma le suenga I le tele o tausanga o mawai sa o tauli mai na fo ima whaitau iai a o iai I le universite au kilani ma o tau inai. I le tāua o le mea nei e so ia se ko ke wharavela. E la whatanga whaile tuku vai mele o tā lofa o le sunga ia Benjamin. I will be right back with you in the next 15 minutes. Whamolmole, se uso alo ia. Ia, na no level au mai ia la ulo ia. Ia, ai wa matal tātou por kalame. Ia, na ili le whamoe a tonu o tae au. Ia, po se te mila bafo I o le awhiwhi nei. O le tā ua o le iai o mene I o lo ia la tūte sila e meo konkalate ia mamalienga whale tu la fono I mea nei o ngā ruenga. Employment contracts, and these contracts are binding agreements. Tō tele tātou a tasi le mea tāu o tele o le porokalamele nei, o le Gagaifo o Faiva o Samoa. O Faiva uma ua puia I lalo o le tu la fono. Tātou I Samoa, o le au whai whātoanga, o le au whai Faiva, ia o ha uma isi ngā ruenga, e o lava le ave pasi, ia po o ha uma Faiva, pe ona o whai atu. Ia, se ha, iai, se teimi tātou te sauwha wha iai, ma e pula I ngā ruenga, ma ona ia ngā ruenga nei. Ma nofo I lalo, ma tilo, ia inga o ia whianga inga. Ma marama lama lele iai I tu uma ia lua. O le tangata o na ia ngā ruenga ma le tangata o lea o le awhai ngā ruenga. Ia inga e pui ai I le tū la fono. Lau ngā lue, o lau ngā ioi, o lau tū, ma lau wanga, o lau savali, o lau tautala. O le mea o e whai I leisi tangata. Yeah, safety rules and regulations inside the working environment. Tā ua la tō. Ai wha mai fo la suenga o le tala lea, o le study lea. O le mai alo o tau mawhitanga o le uli, I asu te tas, wha solo mai le tu la e tā le lua, to e whaile smoko muli. O taimi e sili on vulnerable, o le upwha pertania le na the vulnerability time, o le taimi whae titinga tā lea, aisea, ua umana tau mafa, ua umale tau singa, ua toi lua I tū la, ma le awha pe o le toi tolu fo I tū la, ma ai angaruenga. Clock in, saini le taimi, ua lata ona e alu le whale. O taimi e suenga tangata ata mamai la tau te ngafa ma mionga, ona sai merawa, langa o lela e le itapeina le tātou telefoni. Ia ai wha malu nua tuai. Ia ai o wala au, o lai wala au mai e tāu o tele mena ringi tau whaola le telefoni a lela tutu I la lolo na leo. O le fo o a afia I tāpenanga mo le malanga atu lea I le lo. Ia e tai fo I a tātou whaololonga ma wa ai fo I lo tātou ma ave le tātou whaoloalo. Pay our respect e le tuu ai o le malo e le tupu o maori le na vala aulia ina I mātou I le vai aso na se I mawai atu nei ia pangalia ia o le vala aulia mua le na ma le vala aulia muli fo le na ia ai vala au no le tua e le lana fionga le mai estate mamalu le tupu o maori ia kingi tu heitia. Yes, yeah, stem. Toi foi bela fa mtalanga I le tāu o le research le na fai e tangata ta bambaine. E winga lava I matanga ruenga. Ai aunga I le mafu anga e alai o na la vevea o tātou tangata. I to tonu o le si o manga lea.
within this environment and vicinity. I tu ai ngā taimi ia, wa umar smoko muri amata mai le tau le lua se i tau le lima po le afo le wha po le afo le lima i mana vai ngā luenga. Whamai o i, whaatala le ai o tātou mafau whau. Tātou te le toi manatu te le ai i tū la whono le puipuinga o oe malo saunga le mū i tu tonu al whanwhai ngā luenga. Wa e le popole fo i masini ma ai ia o lo ola ai i le wila po le ele tise. Wa e le manatu ai lo saunga le mū. Mai o le teimi la lea e te whaata mala e loa. Ia a tau la le whaata mala. E alue mele upu whapere tānia fo le lea. You become stupid. You become silly. You become an idiot. Ale wingo talana. Wa e le manatu mamafa i le tā ua o tu la whono ia o le saunga le mu. E tauna pui pui ai oe. Pui pui e fo i maistanga ta whai ngā ruenga. A o le mea siri na taua. E tauna e sira fia lei. E ala o na fatu matusia ma whai ai a inga ia. O tu la whono le puipuinga o le saunga le mu. E le ngata mo le puipuinga o oe. A le puipuinga fo i o le company, le pulenga, ma lato a seta. Ne masani fo tatu tala sua isi teimi. Masani tatu tala sua i lunga o le polokalame le atou sa ve, ma le tano ava. O le puipuinga o a seta. Awa ke i lau le whalwhangaluenga, ma le pulenga o le whalwhangaluenga. Wa sava valia la to me whaingaluenga. Wa fiwa sui ia po se suo, po se masini fole, po se water blaster, po le alava, me whapena. E te ia wale i luloa. Aia, tā ngofi tangata leanga ngā oi o le whalwhangaluenga, whau whale lei vai o mea, ma sava vali i whafu. Stop being a thief, wolo. Aua tātou te o ma lau mea whaingaluenga, e leo ni mea autou o mea ale company na avatu e whesosoani e whaawhaingo fia eile ngau singa o loa po o lea lava. Ioe, po lea lava le mea o lo ngau si tonu i le whaingaluenga. Alo whangia, o le tau le leia fo le nā autou. Ia lea lava la sa whai lava le nā vai tau. Le ngā oi o tātou i aseta o masini o mea tōtina o whanwhaingaluenga, ma e o na ia a o nei o na pō. Ia, se, nā outou si la fia le mea o iai, ua wha pipi i uma. Tele tupe, whai tau miliona tā la tupe. E ngau o lea company, ma lea company, i tausanga uma e mafua mai i winga leanga ma winga pa a i o tātou tangata. Tātou whainga, o kere whai aku e ki ngoi. O kere whai aku e ki kango lima. Pe ki kango lima. Lima kango ese, pe ki lima kango vale le ai. O leo te tala noa whalaua i tele e le tāua lunga. Ma le tāua au fianga le li poti lea. Companies lose millions and millions of dollars every year, according to that research. And the reason why people steal and take things that do not belong to them. These are companies and government assets for you to operate the machine and to do the job easily for you. And it's for your safety. Ia al whalu ravela le nā. La ka ko ola mala ui whare ia mea kampangi e whai iwha. Pere kari ia la wari i E oa ia o tau olo ngā lua i company iwha. Ia meo grocery shop, shoppings and companies, wholesalers out. Tu ule mea nā o le ngā oi moa, ma le ngā oi pusa moa, ma le ngā oi mea ai, tu apa, ma mea pusa apa, ma oisi, e maua tua le camera. Ia mtua i tutu lunga, mtua mo noti i lalo o lato o Faiva, o valola mea, ia. E lai si taimi e o mai.
Ua fiu tau su se me na nai. Ia le ua melt i whai ai te tonu leo whai o. Lisi ari ma lisi ta mai tai ia nei meo o lo. Ua tātou te mauele nā tūlanga leanga. Alofa le company o lo e whai ngā luenga ai. Tilo i le tilo tau sanga saanga le le company ia te oe e ui lava na e pepelo ma e ngoi ai ma e whai anisi tūlanga fo e maari e le whaalonga ma le tala noa. Fia tau sanga o e ngalua le nā company. A o tausanga uma e ta i se furu oti a lau ainga e te aru iai, ma e whanau iai, ma e tangi, ma e tō tuni luma. O le li pule, po le tamai tai pule fo. E wakua kangi, e fasili ngia la i e company. So le e ofo, e ta i lua masina, ma whanau li tangata e Avalon Bereavement Leave. Wo ti fo i lis tanga to lai, o ti ane lis tanga to lai. Ia, o ale mela, e mana lama company ma pulenga pa e whapea mai, it's a family member. It's a close family member. A wā fo i la o tātou ma o tātou so tanga, o no le tū ma le anga wha Pasifika, orientation and orientated way of life, and our families e whingo whiun tali e le pulenga. Whapea. O lo cousin le na maliu. Ia, o lo tausonga. Ai a whapea wa e whanoi so o tele. A o le e te tala noa mai i lau whanoi ona o ai. Wa otil tama, o otil tina. Na umana otil nei masina le tama. Ai o atu lisi masina, wato i oti foi, tu zai wha tolu na oti lau tama, ile tau sanga e tasi. Ai wha alua ma le afa ki i sino makua. Bela lai le no fai atu. Se pepelo fuafua. Pepelo fuafua, a walai lo o le ainga e tō tele. O le cousin, o le nephew, o le alava mana. Ai mawhau la i le lofa le company i te oe. Now and then, every 12 months, ia wa iei fo is an appraisal in terms of your rate, ia po lo tutongi fo. Nei ia e whai nei mea le i le pūlenga le company i te oe. A o lea lava e wha wau e ngā oi i mea tō tino, a seta, ngā oi le taimi. Wa vai lisi ngā oi le e whai nei e tātou. Po poto i e ngā oi le taimi. O le tuli manu le tauna e ngalue ai. O umana sau lau kontalate ma le job description. O tiute ma lo mtafa yoi ma o le pito nuule ke ngalue ai. Aia. Le leo whatutu cameras. Tilo mai whapene i lalo ia te oe. Tilo mai au tafa. Tilo mai luma. Tilo atu i lalo. Maua uba. Ta ua tele tātou talandoanga le whaasoa tu ai fo i le whaafonga mai e le atunu. E whaamanatu i a te oe. A o le a lalau pa o le a whaipe a te i ua maua oe, ua le ai se mea e te alofanga i ai. Moli maure camera lea, moli maure supervisor. Tele moli maure. Sfulu tau sanga o e ngalua i le company. Alan me le utu lai mai. O le atuli oe, ea, wha maunia o me uma, o le oto iai, mai sorry wefa, yonga alula i ele ke kui ni for fale, ea. Ia le nā, ta ua le tātou whasoa, i le tūlanga, i le ngata le saunga le mū, o oe i te tonu o lou fale whaingaluenga, a o le saunga le mū fo i, o leisi tangata. Ai maise le pulenga, ma le puinga o a seta ma mea tō tino a le company. Le wato e luas fulu ma le tolu minute o na tale o le tu la elima. E iai ia la umalo whaalolongia i le awhiawhinei o le sunga lauli ane mali e toa. Polota e vau asiata le watea Fosi Schmidt. O le tei whono foi o le whātua i le atua Samoa watasi, ai maise o le fionga i le tei whono. O le minsta fo i lea,
o le mata upu ma le mata ngaluenga o whaatoanga, whainga Faiva, vao matua, la fumanu, ma isi atina e le atunu. Ioi. E pei ona iei fo i le tātou whaalapu tonga lea na whaato a pasia fo i le vai aso na seima vai atu nei i to tonu o le fono o le parlemene o le tātou Export Authority o Samoa. Ioi. Ai whaafonga le mai la, langa ulele wānginga i lunga o penga te whailang. Ia whapena fo i whaasala launga. Ma le whaafonga le atunu i tawhai fio le lalulang. Wa ave leanga ma tau leanga i nai. Ma whaasese i unga ma winga o whaamsinonga. E winga i le swafa o le lauli a le mali atoa. Ioi. Le alai manino ama malamalamba. Ile o mai o le fionga re mista. E wha maamlama ia te utou le tau te loto leanga, ma loto ele lea, ma tau wha leanga, ma lote fua o lai manino le ungal whaamsinonga. Le aia se fe au. Le aia ma se aia a sesi tangata e whafo atu o le li o lea. Nā o le ainga sa mali atoa lava ma sa sina ma le ainga o le sunga laudi al mali atoa ia. O ai uma le au loto vale me le au loto leanga i le swafa. Vai atu ona taulangi ma le mamalu o le swafa. Pule e pea le ainga sa mali atoa. Pule e pea i la tau o suri ma feoi ma nuu ma fio anga whasino tonu iai. A inga o le mali atoa ma le sunga le lauli a le mali atoa. Ia wanti la, ia, la meo koe nge e le fe. Ai o mai wha lei wha longolongo ai. I le taimi le nā, ro ele wha moe pe o le toe lima i le ono. Ia, o se taimi wha pe nā. A vave mea minsta, i wa vave fo i ane tātou papa i ai. I le, a enga le nā, e winga tulou taulangi ma le pa i o le swafa. I le sunga, i le lauli a le mali atoa. Ai o te lei loa i nei tangata. Pe ai se alava, e ala lai i fua, ma interfere i fua. I mea ale ainga. Ana whamai nei, o le sunga le lauri al mali atoa, ma le swafa na tapa i fafo. Ea na whai atu la ia leo, o se whainga iai ua sori e le tu la fono. Ai au tau sila i swafa i e whaalangi e tangata i e. Peila le ungali i nai Sydney o stali o le whale o pi i ngā maile asatani ma manta i whau. Nasa oi. Nasa oi i le tūlanga leo. O le ai awa leo. Tapa i whafo reipu. Ai le whai ei maunta, i whasto tai i le swaf. Lea whai lawa watu vuia, tapa le ipu ma whaa e loa pāpā o le swafa tole fua. I le nā lawa sau malona, pe koe kaufu muri akpo le a, e le ise whi au fu e le nā wali i e lengi suri, e lengi whio, i e lengi... Yeah. Ale talatu le na pe ole no falta tali le na ole tunu le taimi to nu mai ia ia le sunga lauri le mali toa ia ma fa pe na fo yona tato fa so ina ia ta oto i langa tonu lea mata up no e ko isu e fu malo ke fu isi me isi fai i le neo le tulanga mamalu ma le tau si ai o le tula fono e sava vali ai tanga ta uma le lei fatalofa fabitoa la vele lei fo ia fiafi mai le porkalame nganga i fo Faiva o le atunu ina ua seu i fanua le fatau tenga ma le fata masoali iang marianga i le ngata i fale po fea lava o le maunga o le sami o le ngata i fale o le vate etea o totonu o le ofisa o le fatoanga po o fea lava o lunga le pasi, o mea umata te o iai, ma wheta lolo iai le tunu, o whaasonga uma nā Samoa. E whaasou i le ao, a e whaasau i le po, whaalonga le upuna. E whaasou i le ao, ia a e whaasau i le fiafi.
ia le na ta ua tele le whaafonga mai a le atenu whatalo whatamam tina matua o a mai outou o no sai tau titi lava uma le tau malulu o lea ua tātou o mai le vai aso mua ua aloa ia ai ia le tau lea New Zealand ua tau o le spring ia pa o le tau totongo fo i o la au ia e loa ngofia le swinga ua iai ia le tau i le nei fo i vai teimi o le tausanga e malola pale male on sa ia te utou i le ngate le malulu ia a o ngase fo i sau ia le malulu ma au mai pe o le tale o le fulu ti ngā o le ulu ti ngā o le mafaufau ki ngā o le isu o le fulu eu ioe o le tele i o mau ngase o tō whaafonga tu nei e la isi ngase o lo popole iai i le tanga ruenga le soifua malolo ina i Samoa ai maise o le vaso o le na te reina ma whelo i ma le fionga de minister o soifua malolo ina i Samoa the Honourable Dr. Valasi sele tafito ia po le ftalenga fo ia siata e ia le taimi o le vai aso le nei e o fo le ava no tātou te whātala no inai ia le fionga i le minister o le soifua malolo ina ia po le a fo le tūlangolo ila na matanga luenga ia le tātou te iloa uma lo solonga le lei me i Samoa ia se me o veves le foi whātua uma no talalo ia le festival le te wila ia o whawhiwhianga ma me umolo whai o ao le whanongolongo atu la e iai ia le ngase le fefe i Samoa ne te ua taunu atu e se mai le misela ma le tane susu a le mea ta o le monkeypox e la le toina no vasiri o whatever no foi Afrika no foi le atu Asia ya no vasiri la so talto dunga la le mea le no pesia tatou le ngase ma le o le mai lea o le siama o meola ua tau te whalonga e monkeypox o le misela monkey po le tane susu o monkey ai whamerika la koinga ia langa maua kako ule ma inga monkey o le kako o fua kisi ma fusi ma loke fua monkey but it makes sense, it does make sense. It may sound funny to you and me, but I'm telling you, it is true. It makes sense. Le se mea la kako wo fua, ma kako fa wo. Yo, mo kafafa, o e kafafa o me ye kangaka. E se mea la o ko wo fua ko kafafa mo ko ka fifidi fa kasi manga me o manki ma ko lila o ko mai ia mai o meola. E kariye la wanga na kariye la wanga e fifio le sumo. Ma olo ke loke ma kisi monkey. Stay away from the monkeys. Leave the monkeys alone. Otherwise you will get the monkeypox. Ja, na. So es fumat fabi dute o Natalio le tu lai lima. Ule mawole tatu whaatalinoanga. Leo tu wawai atu e ile whaatalinoanga e male Digital Pacific. Le na, la tatu wone malolonga fo mai sa ili sa wanoa. Tatu taladoe le fionga swafa ia le au Pepe Tala I Junior. Ja, male pule o le tatu Digital Digital if up for the Tatu Pacific 40 voucher. Ta oto maya huela uo se fusi tasi maya mo ita ile nipo fai maya sitala ila ta mafutanga
tu maulo walofa ilo unei tangata le nei olanga e ai muta anga o aso olele mama se ai mafutanga le ai sitasi ato le nasi la fanga le lo famoni mangalo io leanga ua peletasi oe ilo une ilo toe le ai sitasi baby you are not oe le ale umi olo uola ototoe uche alo fafa amaoni iate oi e o ile oti fungai wana o oi lo nei lo toi wa faina tana fa angalo atu iate oi o folinga tu mope ayo uma fofanga Eyo se miti e momoli mai ia tu manga O te fola ula ia tu nu umatalasi Ele falua ina o e sungala uhani La u baby ua peleta si lava oe Ua na o e sungai lo unei lo toe Tatala maia moa ule pele tata usoa ne ia faina aile mafutanga mamo aile alofa ua mafana fana fungai wana o oi lo nei lo toi wa faina tana fa angalo atu yate oe o folinga tu mope ayo uma fofanga eyo se miti e momoli mai ia tu manga o te fola ula ia tu nu uma talasi ele falua ina oe sungala uhani Lea o te mita Sia utu nuna o whanau ai E hui na tau whetongi o na tangata Ai miliona pela vai lewa ai O te le whaangano ina Le peni na oe le Pasifika Lau sa
na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. In this update, tourism leaders claim hiking visitor fees will dent our global competitiveness. The International Visitor Conservation and Tourism Levy is next month going from $35 to $100. The money raised will go back into services and infrastructure used by visitors to the country. Tourism Industry Aotearoa Chief Executive Rebecca Ingram says all up it means an overseas family of 4 would now need to pay about $2,000 to enter the country. And if you were thinking, will we go to Canada or will we go to New Zealand, it will cost your family $880 for Canada. So it really does put us in a position of being very expensive. No surprise over concerns young people are being drawn into extremist ideas. It's one of several trends identified in the second annual Security Threat Environment Report released by the SIS today. It also reveals it warned off units of an unnamed foreign intelligence service that tried to secretly recruit Kiwis. Democracy Project geopolitical analyst Jeffrey Miller says propaganda is widespread online where young people spend a lot of time. A lot of younger people perhaps are feeling left behind economically, disgruntled. In the end, those who become radicalised are often disenchanted for a variety of reasons. New Zealand First Leader Winston Peters says his right-hand man, Shane Jones, should never have made comments on the judiciary. The Regional Development Minister called one High Court judge a communist and compared some judicial decisions to totalitarianism. Winston Peters says he's told Jones he's with Judith Collins on this matter. The separation between the courts and politics is a critical part to our democracy. Lack of separation in other countries means they have no democracy at all. Attorney General Judith Collins had spoken to him about the principles of mutual respect between ministers and the judiciary. And New Zealand's chief financial officers are feeling optimistic for the future despite economic challenges. Hunter Campbell's first-of-its-kind survey reveals 42% expect challenging conditions with positive opportunities over the next year. And that's news. To sport, and All Blacks flanker Ethan Blackadder insists the walls aren't caving in at their team base in Cape Town. They've now lost 2 of the last 3 after the defeat in the Rugby Championship test against the Springboks in Johannesburg. But Blackadder says they're determined to right the wrongs and he doesn't think they're under pressure. I don't think so. I think we're actually probably more excited because we know we were close in that game. So the motivation's high to get it right for the second. A mouth-watering quarter-final for men's world tennis number 1, Jannik Sinner, at the US Open. The Italian's worked his way past 14th seed Tommy Paul in 3 sets, booking a last-8 clash with 5th seed Daniil Medvedev. Women's number 1, Iga Swiatek, has cruised to the 4th round win, setting up a quarter-final with Jessica Pegula. An expectation from Miyamoto's trainer that no love will be lost between the two camps in the build-up to her world title unification bout. And that's sport. I'm Wendy Petrie. Ua mawhai ona awina atu le tala o le tau i aso taitasi ona o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Varselau fitu whawha lua lua fitu. Ioe, taimi ngoro wanti longa tō lo minute tale tula e 5. Se vainga nei se reporti o le tala le tau mailo fisa va ai tau i nei au ki lani. O le fiafi malpona nei fimele reporti o le ai ai nei ti munga. Ia inisi foi o vaenga ti munga mamafa. Ia masavile ange maile tu e si sifo le fiafi malpona nei. No es fulu tasi ti kiri le velo marunga le sol malu le pona nei. E se fulu ti kiri ma e ngoto la ile tolu minute te ele tula ono le fiafi ana nei. Le so tau ia le pea uli le lofo le tua e telefoi ona wola so tau. Ia nei ti munga e angi maile nei ti munga o le antolu mai. Ia inisi fo evanga e ono mamafa inisi fo evanga mai le vavea wata au se on tu le fiafi mal pola so tau se vili angi mele tu isi sifo on le on tu le tu isaute le fiafi antau se fulu ono ti kiri le vela malunga la so tau on malu le po e fitu ti kiri ia ma e so la le ono minute te ile afo le ono vavea wata au fa talo fatu I ainga bobolo fa tas melunga le tanto por clam nei fo evanga le fiafi o se vainga fo inisi report tu le tau mai lo fisa vai tau ina I Samoa.
Ia, whamere reporti winga tau, o ao Seville e lolo le malosi o le tua o loa Seville mai sautei sasai o loo fitia e pesa mo mai a whia ila tunu e o manei timu inisi o taimi. Pōna nei le tātua tunu e ono iei nei timu e i le awhia fifa solo ina langi lei i le pōna nei. Ia, o inisi o taimi ma timu puu e to uru vava solo ai. Leo tātunu le balei tu la e ono le awhia fina i Samoa. Ia, leo tātunu le balei tu la e lima. O le awhiawhi nei Aotearoa. Ia svainga nā se report le tala le tau mailo fisa vā ai tau. Ia i nei au kilani manai Samoa ma futa mai pēlo ala leo radio Samoa se fulu lima i patolu amo le pōle kalamile nei o le Gagaifo o Faiva. Wa loa le tautua le Pacific Finance ino do ngā tupe mo so se wha moe e pe o maliu wha ai puiponga a so wha nau whai ngā malolonga ma so se wha lewelawe. Ai muisa le toi fui ato wha nau i lea onga. A palai nei loi le pacificfinance.co.nz pe wala au le ovalu se lau fitu wha lua fitu. E talo sanga sau no ngā tupe i le vau le lima se lau ma le lua se fulu a whai tala. E lua miru te whatali e lau tau sanga online. Ai tasi le tu lai whatali e se tali. E ia ngā wha bitoa. Walau lo le Pacific Finance Limited i le ovalu se lau fitu whawha lua fitu. Ovalu se lau fitu whawha lua fitu. Radio Samoa. Taslima i vatolu amo. Olo e whaafonga le tautua ma oe le si ufonga o Samoa, le radio Samoa, sfulu lima i watolu, a moi au kulani, ia mal pono kala me fau le nei vai aso, i le whaafonga tāpua i le atunuu ngā Gagaifo o Faiva o Samoa. Ia, o le ua taunu mai le sāfo lau o le whionga le swafa, le au pepe tā lai junior, ma o ia foi o le nipule o le tātou company telefoni malosi le Digicel, ia maisi foi au unanga maisi tautua, ia ai fatalofa i lau fionga lau pepe le dei fo i a wauli o le asolua ba lo le ngā lulue whaafitai le tua ua ngā Gagaifo o Faiva ia ai le o tu la fo i a lava le au nanga ma le tautua le Digicel talofa lava Fumanuia lau fionga le ataua o lau fionga foi pesta tu lou ia a swafa fo i o lo va pe ona tau ave le nei taimi e tau tuai ia me se foi le lua sa se lua ia ma le uso ia isa ako ma lo le fa mal lo si Faiva le nei aso ia o vai atu ata o te ia o fa malu le nei aso por ne ua vele tu malo le tupo ma oli no te o fa pe ma le tau moni au ioe o te iloa pe na iai se mea na tupu le lo le matu malanga lea ma le ftelenga teli ai ia fa pe fo ia le sunga tofilau te stand ua pe wo yeini sa fo le le mea a walanga e fa yo le mamalu fo yo i tu maoli ya a le tau fe ai fo yo i ko Samoa ya ai so ye yo wo le te fa fonga mai o lo ta pena le fa ngamalanga tai au le Pacific Leaders Forum ya fa pe fo le fo no fo tu ma fa fe ngai fo i o le maftanga so va tasi fa fe au e o fo i mori ia se fa alo ia ma e tutu ma faalo ma ifo i lo and pay some tribute and some respect i le fionga de tupo king to Haiti io
alo lava malo le ataua ia me se foi tupu mtamali i se tatu watunu o lo tau tau la mua foi le o singa foi o tau vano foi ma aoli ia ele se a fa alo titile le vaenga sa fatino ina le aso fa nau ia le fo tau ta pena ia ngai atu ia na le mato no talo atu ia ono mato e te ngai mangaruenga ma nge fo ia lai ona le avanoa atu le tele o vaenga o lo fa peona o tau ngaru rue ia awa lava tau ave ina le fo asa mo no le vano koi fo i New Zealand nei ma tato uso maoli ma nai si fo yo tato uso a Pasifika ai manu e telele anga fo lo arlo atu ai le ya so ata yao ai ole nei aso ya le na na fa manatua le ata wole wa matale tato fa pito fo le na matale aso nga fo le aso na filono winga a fa ye fa tau mai sa top up sa luas futa la pesilia tu mal paloloa o se supermarket ko i po se pamu pensini ia mai tango la vai fatino la foino top up ala le vala wino lo numero over se lau a tol fa lo lima le nai lunga te top up mata le o tono numero to aingi sa mo ma entala recharge pin ia e o no wa no e te alu e tono tato se las for really o tato fai longa tai lima se lau tala cash o la se ina las for really mo New Zealand e tato fai longa lima se lau la se ina mo Australia ia ma fai foi nga fa ai la to a o lo fa ngar tau tu online ia e la foi le top up o le meta ulia lava ia lua suta la New Zealand lua suta la Australia ia la top up e la fo online o lo ia tato website na Digital Pacific le ngatel na yo Digital International fa pena fo le tau tu al ClickX ia na ko im fa la foi se leni ma la foi top up e te anga va ape whanga mana matau tuana se i leo la whai las whareili ia a tonu o atu le se i las whareili ia o atu le songfua i om whaiona mo se lima se lau tanga so soani fwoi mea whai ala inga le atau ma li lava a lo whaftai e se le tā ua tele o le whawhanongo atu o se e fwoi lea fwoi a wala im whai e una wha pea ia le tautua ia ma whawhaingo fia i o tātou tangata wai tele no pena tau a fia ia le telefoni le dete sau ia mana fesota inga ai me se fo i me le na tau ma whai nei e di bank Samoa ia ma a si vaenga fo le lo ma whai fo na la fo i tupe i Samoa sa i se tau a fianga leo pepe o le tātou telefoni fesota ima mana services le atau ele ia se afianga ona o tulanga na ia masalolo o fatatano ala fo ia ila tu lo nga fatonu ma tau fainga fo o na tu la fono matayala awale le foi na to se le ni anga Samoa ia male la foi na mai foi anga ia tu nui fafu ai o lo tu mau a tulanga o mea o malava e tato tautua e ala la foi na top up mala foi na fo yo seleni ia ona fo i fa longo ai la tole la foto seleni tau no te foni ia ai ole o nanga le mo pa la mo pa wallet so wallet le tu wela tu piton o me fa ona la foi na tole le tu pe mai ni sila po Australia pa tau no le sim card to ainga na bali se vanga walu fo pa lo te sa le tala tu le cash alu foi fa ngai to tongi fa tau wala fo wa ye ia fa lo wala to tele ina le mai cash al digital le tongi fa tau o le anga ia nai luma langa foi o nanga e fa ingo fia mo nai o ta tanga tata tonu ia la ta tu tata noi na va il fatti nonga foi o nanga ia inisio ta tu pokalame le ata o na meta watu ia isi lo pokalame lo ta pena to ma a mai sa kolnefia ia na ona famanatu tu foi ia le tautua le tātou Pacific 40 ma talo fa voucher la fu se voucher fa ia fa tau lo ainga pa ma se lau tātou fa lo tonu polum sa vai fa ia na fa ngai le voucher mo fa tau ainga ia lo ia fo fa mo tātou titi sao lango le tātou au kilani Samoa ia la tu talonga ia so tona i le wa mata tātou season ia le ngata fo na
o le tātou sala le tātou skopa i le aso sofa, aso tō na i lea i vai aso asau. Ia a pio mai matala mai a o tātou siva ma tātou maputa i lea fiafi, a mata i le whao lea fiafi nai mauta Samoa, le tau sala le tātou skopa New Zealand. Ia, so soani fo ia wā tātou ngaruenga whai. I le nei tau sanga, ia a e whaftai tere le a taua, whaftai sa kumon mātou avnoa le nepia. Whaftai. Ia le suafa lau pepe, ia po le pule fo le tātou Digicel, ia o le whingalo malama foi, ia ono lo ia i foi mo sisi whaatal noanga. A ia maduia tele o Faiva, o le a tu i pea ma whaalawi lo pe le atunu ia ngā luenga o a tinae Pacific Voucher, ia whapena foi ia lau tautua le Pacific 40, ia e maise foi ia o le langolango ino le tātou Auckland, Samoa, ai maise le online tausala le nā ale skopa ia po o tama matene sa o tawina i le kolisi o Samoa i le tele o tausanga vai manuia tele o Faiva le nei fiafi alofa tele atu whaasoifuia. A whaftai lava soifua. Ia le nā Samoa, ai hatu le talinwanga foi mo le sunga ia po le fionga foi ia le o pepe. Ai o leo ua se fulu minute mo te ele tu lai lima. Fia lava le nganga ma whaafitai a fo i lava no lo mwhai ona tātou whilo iai wala au atu matali mai te tai o le tātou malo fionga i minister ia ma i la tau lo ngā lulue i le tauava mea ina o tiute ma Faiva e tau tuwailo tātou o tunu a fia nei pe ona o folfolatu e se teimi i ona tātou taladoa lea ia ma whaafilo i fo i le fionga i minister o le matanga luenga o whaatoanga mawhai ngā Faiva, la fumanu, ma vāo matua, ma isi atinae. Ia ma o le te whono whono nā o le tātou vaenga whao. Whai ma le mālo lo tū le teimi le nei. Whaatua tua i le atua Samoa ua tasi. Whawhenua i atu ma le anganga whaalalo i lau whionga i le Minister, Honourable Minister of Agriculture, Fishery and Forestry, a lora soi fo munria I lau sunga lauri ala mari toa, le watea polota I vau Asiata Fosi Schmidt. Ma lora soi fo munria. Ia, whatalo whatu I le nganga whaaloalo, le atau le sā, vai ane o tu taulangi fia, malua ia Samoa. Ia, ma lora folau, ma lo fo I le tauata I le nei vai ngole aso, whatalo whatu fo I le mai moa ma le tapo I maisio tātou o tunu, iona tulanga whaalupe. Ta fai fia, sa monei matunu mamau, tainane lau fai ngalu ngata tofi le tua, ia ma lo lava le tawata I nei aso. So I fumanuia le ia tawa. Ia, langi mamai lau fionga le di minsta, po lau fionga fo I le te fono. Mo lau si le fia, o le toi whaatu langa ina le nei, o le ngaruenga ma le tautua a le Radio Samoa. Le ua whaatu langa ina ai fo I ma le nei polokalami fo ua whaingo ina, o le nganga ifo o maunga, o le nganga ifo o Faiva. Ia, o whaatulanga mai I le nganga e o le tai au I le usu, ina o sulu mai I o le ave o le lama, ai ona o mai I le afiafi, I le tau afiafi le nei. Ia, pe o le ngoa le nā o le tāpo por kalami. Ua tai tutusa le ama le ngoa le tai tū malo, o le nganga ifo I maunga. A o le nganga ifo la o Faiva, o le o se u whanua o tau Faiva sa o tau ngā pātia I le ngā taifale, ia po le vao, po le sami, o e ngangau le vao, ma o e whae le tai, o tu tonu o ofisa, ma whane whai ngā ruenga, ia leo wa tāwhi loa I le urua I por kalame, o le neiva yaso, whatalofa tuai ma whaafta atu, I le tali mai, ina ia whaamār malama fo inisi o mata upu, ina ia nofo file mūle atunu, e o lau sunga I le, tai fono po lau fionga fo I le Minister. O le atunu leo Samoa. E umalona wha malama se mata upu manino I le mato le vai. O le file muia. O na ofo I leo tangata o whaitala le lei. Ma ua whaia whaai unga le lei. Tātala noa I le tā ua tele o le tāu fio o le fono le lava yaso o le o se e mai. Tātou se e atu I le tātou I le tatala I nā loa ia o le festival te wila o te losa e se loto lotoi ma se e ai tonu o le matanga luenga le nei mal whalapo patonga nei mai lava le matanga leo wawa atu o tolu sifulmon tupu tausanga
A leo wawa atu, pe wala I titi le tupe wa ave o le paketi. A le ase tali tonunga le malo, ma le lau fionga, ma le kapeneta, I le fetu na inga o le paketi, ma le whata ua o ave le te uwila le neitau sang. Ia, whaftai le a taua mo le fisili, a ele I whaiatua se upu. E mua lava na mamori atu le whaftai ma le whamalo le whatou whala inga. E ala fo I le whanau fo mai o le nei por kalame tau o le Gagaifo o Faiva. Ia o teltonu lava ia o lo o ina le tofa I le fionga I le vipule. Ia lava. E mai se fo I lau tofa sabea. Ia e te tupu amatangi I di oba. Ma e lei fo I se tua o I o mere lei por kalame whapenei. Tai. E batu el whaaftai ma le whamalo ina ua maua so ua wanoa I le urua I por kalame. Ia, whamalo tuai whaafetai le tō whasaili, ia, ma le tō whaatala, ia, ma le tō whaafo I o leo wa whola loa ia Samoa. E se tātou por kalame whau e tau le Gagaifo o Faiva. Ia, la le loto se tala, le anga le nganga e ma le Gagaifo le ainga. Ia lava. I lava upu tu a le tunu ua e whaafetai wa whaingoina nei por kalame e tala whiunga ma le nganga e o le la, e ma le Gagaifo le la I Faiva ma tiu te le tātou e tunu. Ai le whaapsili sabea. Ia, o le tolu sifuru mon tupu ne tau sanga talu na tau awa mea le tātou te wila. Mai e te le sao tau o le nei fo I whātou whala inga na tātou amata mai le tasiva I vasfulu. E ta maa fo I wofa I langi le fo longa manisi fo I o taitai o le maa losa lato fatuina le wha moe moe nei. Ke ono le tūlanga tau tulisi. Peitai o lo iai le mafuaanga o te taritonu o isa mafuai o na tau mawhai le tūlanga le porkalame le ua iai le tau sanga le nei. Ono lo tātou tā pena I le tūlanga o le fono tere le whai mai Samoa. Mai e le toi nā maselaina le tūlanga o lo whata o toi porkalame o le tā penanga o le ave o tātou tā penanga ma tātou resources. Ia ma mea e tā penaina ia Whaatini le tātou whamoe moe le mea te le tāua lero loma nei au ki topa. A o whamana tuina lava. Pe tele pe titi. A o lo iai la mana ia e whaawau. O lo iai fo isu esu enga mau tutu o lai whaatino le mtanga alwen. Ia po o ai e whaawau o ai e whaatatia. A o lea na sau le tūlanga le research ia ma le study na whai. E toi whaawau. Al tūlanga la I le whaawonga. E mata I tu, o le tō tele o tangata o lo malanga mai I le tātou te wila. O tātou lava tangata. O tangata o lo mai moa, a me se foi le asiasi mai I tūlanga o ainga, a me se foi pe o le tuina mele o malanga au si, I foi sa mai au siva. Ia, o le so foi, o lea na tatala lo iai le tātou liki kirikiti Samoa. Ia, e pe o whainu mela ia tu lou lava e whaatupu tele I nai le tūlanga o tātou tangata mai whau. O tātou lava tangata o lo malanga mai talonga, whawhiwhianga, ia mataimi malo lo o pei ei se o leanga nuu le o lo ia se tema I o tātou look forward uma. A tūlanga lava ia mo fufuanga o le tausanga fau. Lei o le lava e so solo I mea tāpena I mo le rumana ina ia whaamata ngō whiina bea, ia mawhaina isi suinga fau. Ina ia tula I perfa mana tuina o tātou te wila per mesa tātou masane mai ai. Malo whaftai tāua tele I le vala lea I le tau whaamanino ina. Ina ia nofo si le fia I le atunu. Lea I le whapea o la I titi le paketi o ave ai. O na wha I titi ai la ia lea o le tāua. O le poutu lea o le tele o ngā luenga sa whai. Le tolu sifuma le valu tau sanga ai o le tātou funtanga o lo alo tuna i le tali ngā maloa le tunu. Lea ua lai o na tātou ua tātou vai fo I ngā luenga ma ngā ioinga ma fuafa ngā lualu mamao le ale malo. Tātala doa I le o le I wha mautaina ia le fontanga ma le palemene a tātou le fono usu o Samoa. Ai maise lava I tu la fono nei ma pili nei e tolu tau whaofio o tau mawhai e teu ma toe whai se whainga le lei I ai ina ia tau fia I lo le toa o ngā ruenga al whaamsi. Nonga sao no I le tau o whalaflafo ingo lo whaatino nei. Ia, whaafitai sabea.
o pili nei e tolu. O te talitonu lava e le te tau na tātou tango whaatumutumu lima iai. Mai e te le lava lo nei tu taua pe a whai e moni le upu lea. Tātou te alolofa e le atunu i ana me sina. Mai a whai e mai tau mai le whaafoifoi no fina ngalo manatu malangona i le la lua vai asu. E whai asi tele o le te leo le whete na inga o fina unga na whai. I le whai ngā malo na lātou tāpena ina pili. Ia male tula i mai o le whaatua le tua sama o tasi. E toe whaatulanga pili. Ona o fina ngalo le atunu o le uwhaadia. Mai e le la ititi le tūlanga o atu ngalunga ina ua uma na pasi tūla whono nei. Ma tūla i mai ai loa atu ngalunga na alia i mai ai tūlanga o fina ngalo manatu malangona o le tōtele o le atunu. E le i maari lie. Mai le i aise autasinga e a fia ai i la tau o e tausi le tūla whono. O ai e tausi le tūla whono. O le ofisa o whaamsinonga o li i matamaita i loia o a tātou pāanga i le whaatula whono i whaamsinonga i atunu mamao. Ma le tō tele lava o nisi fo i o tama whanau o isi fo i sa ngāri lua ngai tūlanga whaamsino. Sa latou whailoina mai lo latou anganga o pole ma le anganga o moli mai le whautuanga i le malo sa iai. E whaatele tele ngesi. Ma ia se i tapena le leitu la whono. I tapena ma le ato toa. Peita. O lea ua toe maua nei i talu na toe mamoli mai suinga fau ne ua mai. Ua atangi ai le mafuanga na lai o na le tapena le lei ai ingol tu la whono. Le whatu ato e tapena nei. Mai o i ua amataina toe la ngā i uma mai lunga i wha maunga o mena tutupu. E ala i whautuanga matima inga na mai le ofisa o whaamsinonga. O lo o mau ma whailaina tusi yalo ia. Sa tusia mai lava e le sa vea ma whaamsinonga sili al tato ma lo ma o ia fo isa vea fo ima presidente o whaamsinonga. I le taimi mua mua. Lona le talia ina o swinga ia o tapena. Ma tusi mai ele tusi e mai i le komiti whaapale menen tapena ina le lua afe suruonu. E leo mai le ofisa o whaamsinonga maulunga, o whaamsinonga o whanua masuafa. E whaatala noa ia le teuteu ngol tūla whono leo mana o atu i el pār meni. Aisea, e tele ai a inga e le tala whenga iai. O le mea mua, e le tatau o na a mata mea le pār meni. I le tape nanga o se suinga e tasi o tūla whono nei. Tasi iwa valutasi e fitu tausanga o tapena le ofisa o whaamsinonga. Fitu tausanga. O na whatoa mamori mai lole le pāle mene ia inga masani. E mai e lole whatula whono ma whatara noa le tunu. Ioe, o le ia inga momua, a ia se whaamsinonga momua, se tula whono momua fia mai, e momua sa vali tu lau lava le ofisa o whaamsinonga. E tala noa i le tunu. Whatala noa le tunu a toa. Le ofisa o whaamsinonga mai lava i le whaao li le stala ma le whaamsinonga a toa. E wha i le tō wha Samoa. O laso lato fina ngalo i tūla whono le la whatu. Po se tūla whono tu e teu fo i le ofisa o whaamsinonga. O na maila ia o le fina ngalo na le tunu. O mailo tusi tūla whono. A o mana tusi tūla whono. Na mamori le ia o le kāpeneta. E sila i le kāpeneta. Po ua tala whea ngai le tūla whono le utusi. A maea, o na toi mamori foi le ia ao o le ofisa o whaamsinonga. O na toi o foi la ia toi whatara noa le tunu. I le whatara noa ngalo na lua le na. A maea mai loa. Ia, o no mai lo la ia upasi mai. O no mai lo le mamoli to tonu le pare mene. Ina ia wha mata e loa le tūlanga le sa tala noina nei le whaitonga wha lua. Ama e alo ngā luenga le swala o puleina le pale mene o mea uma na wha mautu mai le ofisa o whaamsinonga ma le kāpeneta. Swala o pule le pale mene, lafolo le komiti wha pale mene. Ona whai e lole na le swala o pulenga al komiti wha pale mene ma le atunu. Ma le wha taltala noanga muli le na, ai le i pāsia le tūla whono e vea ma tūla whono.
Ia o le mea nantupu. Ele I muri tai tūlanga ia. Ele I muri tai ia le taimi na whaasolo ele tūlafono le tau te vevesi ai nei. Ia tūlanga ia. Ia ele iai se whaataltala noanga mua ma le tunu. Ele iai. Le au te tautala atu sa au fonga whetalai o te malama fo i whaasolonga o le tūlanga sa iai. E na o le komisi su e sa whai. E firi ai tūlanga o whaamisino o le whaamisino o whanua mswafa. Ai le ai se mea ta o se consultation na whai. E whatala noa ai ni suingo le tūlafono o le ofisa o whaamisinonga. O le mena e te tau ana whamanino. Peitai o le mele na tupu. O no foa le komisi whapa le mene e tusi tūlafono. O mana tusi tūlafono o mailo i te tonu le whaitaunga wha lua ale pare mene. Whatoa olo le itua. O le tūlafono, e le mawhai o na o fua se komiti whapale mene i ona tūlanga o au te tele. E ta alao ni fina ngalo le tunu i se tūlanga lau tele. E o I lewa le pale mene wha tūlanga ia lato ngaluenga ma me umba. Se I vana ngā ai se tūlanga o ngaonga i ona vaenga e te tauai. Ona whai lea, peitai. Ua wha sopolia le mataupu. Ona o le nau ina ia tuli le pasi e ino le tūlafono. Ma whai fina ngalo tangata. Ia ona watu lo le ma le tūlafono wa uma na tusi, tūlau lava. E le ai se si ava noa e toi whai mai se fina ngalo le tunu. Paua le mea talia, pe le talia. Le sa tau whaafonga iai. O whape mai e valus fulpa sene le talia. O se upu mea tau o whaatala noanga, consultation. E le o se consultation le mea na. Na watu a whape atu Samoa, o mea ia le la sui. A mailo tau fina ngalo e mea wa sui. Sa vea, o se tūlanga siri lea o na le tala whe ngai ma le process o le whaatūlanga o le whaamsinonga. Whawhewhena tuli le mea le tolu unu uilasu. E le taitai ma lama ma lava le taini. Ma o le mea foi le wabat. E leo se whaatala noanga. O leo atu ma le tūlafono, o uma le whaitaunga whaalua, o uma na tusi le tūlafono, o lea leva no e tue, ma isa fina ngalo le tunu I matau. Ia le leva lau tātou wo o iai. O lea wa toe malanga I umamai. E le taitai o na malama ma whetau. Ala mea sili na whataua li atau al matau pune nei. Badira. Na mua lava a mai le whautuanga le sa whaamsina sidu. Le pale mene e le aisautou wa ia le me lea. E le aisautou wa ia I le lau liwina o le tūlafono o mātou e amata mea. I le whaatala noa ina o le whaamsinonga ma le tunu. Ona whatu a whailo lea. E lewa mai tau fo I tulainga masau noanga o le pale mene leu whaini. E leisa si pule o mātou e pule. Ia tulau lava sabea e le aisa si e pule le tunu. Tulau lava le pale mene o le tunu. O mātou. Na o le whaatino ina o le pule le na mai ma le whaatuatuanga. A se upu whape mai o le mea kau ke whaia sao pe se whai. E le ai. O te lea I atu sabea le tūlanga lea. Ba e te tauan wha manino. Le laua whai nei le whai atu whautuanga ma mea uma ai le talia o lala le mentupu le tūlafon. Ia, ua matua I se a toa. A whai na iai se tau tinonga muli o le mta upure nei. Lea na sau noa lava iai ia le wa avea nei ma pelestene o le whamsino. Ma le moli ma wola le na. O le tau ma whai atuai nei. Ia tātou teunga nei. Ina ia ta oto le ngatonu. Ele ngata le tūlafono o whanua masuafu. Ia le tātou whabai. Ia. Ma lo whaftai. O le meo te o whaila o whionga le minsta. O le au mai a vatu o e ti ngā na whaalonga o tu le lai tu e pepelo ato le mea lai whaima se I siri. A lai fi nau mai la wha vale valea. Moni ala tala wa langa o ele ma whaina tau fia upu e vatu sa o lai fi nau wha vale valea la sisira iai. O lo umana tusil tu la fono ai na o na o au mai pe na ona wha atino se mea folele tau wha alata o mea tonu ale o tau wha valea. Lua. Ese tu la fono na mai pas I tono al parmene. Ese le kopi na ave o le fionga le au malo le malo sa I mai ai. O le matua I tele o le ngau sa o le meo le watu lai mai nei. Ele ngata I le lau fionga I le minsta.
O le wha ngā se la o mai tau le nā the abuse of power of parliament. E mafua se ala utala lea. A whai wala tau maua le lua vai tolu. O se malo si anga wha pitoa I lalo le parlimene. E le te tau la le mea. E tingao na silsilatu o le wala tau maua le lua vai tolu. A ele o mali lie le atunu. E le o fia le atunu. Matalia ina le mea. A le la pasi e lava. O le ala na le ina o whai atu. This is abuse of power when they know they have the majority, 2/3 of the majority, and they know ele o maridi le atunu le ala la fosia le maso ona le ya la tone fenomena le fona sa no le fionga le palmia il tuma tai palmia olo e a ya ita to le malo si anga ta to te fa o nga mal fa ite ete mal fa lalo ia le malo si anga le ya nasa silsila mayale atunu I fina ngona fai yo e wa pe wa fiu fe alo fa I masisi tu lo lava le fa fonga mayale atunu ale a mo tai I ole tulanga le sa ta ole upul na le no la fol parliament le mele ta ol fa ngasi se ole malusi angol parliament le tupu ai nei le fa fitauli le e le tai na fe wa I ma paleni ma tulanga le tala fe ngai le fa mo o fa tulangana o se suinga te le fa penei I se temi pupu ya le tamo fa ya tu la fono le tamo fa sa ala mele a ngani mai e ngani mai tu lo lava e fa se le fina ngalo o le tunu e o ma le tele o le mela ta mo moli mai I le tu le communal right o le anga I mai ma le mai tawat fai mai o leo mai fa tu I le tu sa ma o tasi sui le tu la fono le vaenga le tu la fono o le fa ti o le malo si angoli in fai pule matanga toten communal right le fa fonga mai Samoa ele ai se me fa pena o tonu tu la fono la to tele I fai a fo se me fa pena e ai se malo si anga o le pule malu ali in fai pule o tangata totele I to tonu tu la fono le ta to te tala no ina le taimine nei a lai mi milo a tol fa mtelang Samoa o le wo mai nail fast o mai ta mo fai ave ese le pule le pule maluari in fai pule ai fa ma ni le pule le tanga te to tasi ya sa ve man mai mo mai le tatu watunu tu lo lava o se tau fa se tele na le anu temi nei sa o manatu wala to manino I to tono le mauta a le mai ta watu wa matua ya nga I mai fa foi pa au pel tau fa se tu lo lava le martau fa balea moni au ma ua matua I o mai ai fa fa sino le tula fa pe e sao ma sanga tonu suinga na lato faia ia mori mau mai pele atunu I tangata nei na te ena na te ena mai lava tu lo lava le ta o le swafo le fai langi po langa ia pa tu tia va su e fale fatu sa polu tu lo lava le aingali tu lo for tua ai langa o lo mau I to tonu o le li poti al committee fa parliament le lua fe suono soli tu watu io ma tu mai watu si mai le fionga I le fam sin sili pa tu tia va su e fatu sa polu e te ena le te utenga al parliament o tu la fono nei ona le iai se leo o le lo visto fam sinonga te ena le fam sinonga le fau ngol te ngol tu la fono al parliament ona ele iai se leo fam sinonga lona lua soli tu e sa se fa mau nga tasi na modi mai ia lona lua o lo ia la ia ato ai manisi wa sir fia foi slice le sa wa leven tau tu ai o le tasi na fa masino I to tono le sau fa ingal commonwealth na mai ta to if so son peta ele ia mana ia tu alalo e fa le tonu le tu singa tu la fon o le isi vanga ta ua tele la sunga la uli al mali to polo fionga for the minsta o te fa no I lo va ai tu ai e pe e fa tauanga vale le va ai la wali ia la le isi tu lo la va la tu tau langi ma tofio I tu maloma suis fono al palmene o pe o atu
command ma demand le ma fa tonu atu le fa tonga le tula fono e tala no i lo ia e malama le mele a le ni lo ia tangata e na le laiti na i lo ia la ye o a e le o se latu tiute le e fa tonu mai e lo ia le ala fu e tau e na fa tino le latu ngalwanga le fausi o se tula fono ia ua fai le latu tula fono pala luva e ane le fa fonga le tunu e na to mai le teu tenga la na bat fa mai e apa mai le sui prestene tu i e batur prestene i me sole le famsino sinia tu i ma vatu i sole o le ase mai tau le pale mene pe asa uno mai famsino sini ia sau e pale mia sau e fonga fekalai sau e minska e fai na tupu le mea i le mawhai le ataua o le vā tosi le nai le mawhai o na tofi ina atu ele anasa tau whafonga mai nisio sau noanga le tuangai ia wala alo ale mele na o le awala le fai a fai o poloka a mai le mele i kasi komisi ia fatulanga fa pena ta fefe ia se me sinio na matanga ma fa luma fa msinonga le tunu o ta ulenga inai ia le fo i tu tino fa tawa ngai o le malo le o to se le nei ba le va ma le parlemene ele se me i lalo fa violate no e mfai ai na nga va le plestene o fa msinonga ma swafa i se fai unga e fai le parlemene o na o le fa basino city o le fa msinonga o sol nga tula fon ale na o au mai lo pati atila tu lo swafa pule ai au mai avela na mata upu tono le parlemene e tofi mai le parlemene po le ale me tau na fa ipe to fa ngalwen le sila mea le tu mau pe le mfai na lo se fa tu le parlemene lafo ai a mai le lafo e fai ina la usunga la uli la le to ingambe o le mea le o te ba o le mea na fafau o le tula fono sa ye mo tula fono fa vai ele o ta uai se swafa o se pleste e fai le parlemene se unga o se perestene ia e ai se me va pena tasi al famsino la ye o le supreme o le famsino nga maulunga CJ ma me fa pena fa ngai la lu va toru le peita o le tau ma fai lava i le tu lo fo le mena tupu le sa ver ma Palestine ia na tau ma fai ai lava ina ia aua nei va abesel Palestine ia fa tu mau aua mai ai la fa au ngai le parlemene o le tu matila i le seseo le na fo fuanga na fai le ataua o le matanga o le faia ina le lafo le malo io tu lo lava o le mele nei o le lafo le malo ai pa ua pa fai ngā malo ai te lo ele mena fai o le tonga fiti langa lai mana o lava tui la epa e fa asao ai ia fe pule ai tu lo lava wa umano pautua fo le uso aua nei fa ngā ina oe i mea ia. Tu lau lava, ia leo tato wo o ai. Tasi le nei a whai iai se si tangata siti senio le tunu na whao ngā se le mele o le tamari i lea. Tu lau lava, e lea lava lau tato wo o al temi nei puponga o ai le tau vea, le tau avea ia. Awa umana o iai lau tua lalo lango le mele le na whawhau lava. Na whawhau lava ina ia whaatau nuu ai le tūlanga o le aveina lava o swinga te tele ia na fotu ai mai. Mai e lei tai uma le amatanga o le no fo inga le lua fesu wono au faito finga. Lei tai. Na o wi loa le filifilinga o fe pule ai. E lei whaia le malo fau lua fesu wono. E si sila la o le whao ngā ino le melea. Na piki a fe pule ai. E lei whaia le malo fau o lua fesu wono. O ina lea e o te tautino ai le whao ngā ina o le malosi lea. Ia. O mai ai pēla le mele ina ia whatau nu pēsuinga te tere. Ai whao ngā ai alo le tunu. Whao ngā ai tama whanau le tunu. Ia le lava lau tātou o i le tau tonga fiti o tūlafon. Le whaua sau noa sa vea le mata upu lea e ese mea na saini e lea o le malo. Ese mea ia wa mai tūlafon. Lai ta atia le ngā sori ngā tūlafon o te lei. A po ia a pia ai ia tūlou lava. Le sa vea ma Whailau tusi o le fono. O ai lai ona whatonunga umane.
O ai ona le turi a puina lava o le tope lau o le tulafono nei. Ia, ala te mai tau atu na te sau noma. E tina ona maua le le wha le tonu ma se se. Ai finau mai lava, e fina wati, tu lou lava le whaponga le tunu. E finau mai lava e sao la tau, e hapa se i tu upuna, e hapa se i tu tulafono se i whaad. So le wa lava maua, wa besi le tunu, maoi le tunu. Lau whioga le minsa. Nanga ia le mea le pe i se mea foi le whaafatu ulu i la o mawhau ma mai te tau na moa e se maramla ma anga fo i o le atunu i le vā leo le whaamsidonga na whai nei a le sa avea ma plestende i afpulea i ropati a tila. Ia po le talenga foi a le tufunga. Ma le fionga le te mai tai paramia ma le malo. Le ala usau nei le unga le whaamsidonga fitu se lau 5 whaapopo e malese 5 tongi o lo ia na whaanga mai e le lai tu. O le ale tali tanunga le malo i le whai al se apidi le mata upule nei, pe a whai e toi fo i tua. E tangai mai lo ilo le affidavit o le tautonga tustusia a tila. Po le awhionga fpule ai. Na wha ilo ai lo na wha ma vai lo na tofinga. Ina ia awane i whaia sesi whai unga ma sesi wha salanga le whaamsidonga. A lewa uma whaamsidonga e tolu e mai lava e guilty. La le mea ua toi ave e le mata upule. Wai ele tau na o le mata upule le whaamsidonga. Pe ana wha pea e wha wau lana tau tinonga e wha ma vai le whaamsidonga. O lona winga la le o feo to oto ile to file maloma le fionga to mai tai a palemia a me se foi lo fionga le minsta o le sui o le tai o le tunu en mata pule ia o lena fa fonga mai le tunu o to tongi le tupe wa le mele na le sa pisel fitu se lau mon tupu wafi wale se alo fanga le malo e fai ona se le tu la fono le umana fai mai te tau anto tongi le tupe le ona fa le tonu le tu la fono ia ele se alofanga. Yeah. Matua ile ai se alofanga o le ato tol tu la fono. La sa uno mai ai ele fam sinonga. E te tau na tongi ono au lape ua le fatino ina ile se o le tusi ina o le tu la fono. Yeah. Pa le lava lai malama le na ala na tau me fo na o le manatu le malo to fai se sia pili. Tato walu ila na oile na se le malo mua. Yeah. Le malo na lato fai el tu la fono. Le tau mai nei. Olo no winga la. Le tau na fai. Fa sa o mo tu la fono. Wai le toi a apa i tua lau fionga fa pia fo ile fionga tu mai tai pale mbia. E fa pia tu wa i o le whainga malo lasa iei o le na sen melea. A langa o tau o le whainga malo le o iei. O le malo fo i lava le nasa iei le nawa i tau. A o le tau fa sa o atu nisi vaenga o le tu la fono lea. Lea la ua fa pia i lo la i o le whainga malo. Le lei. O la usi style tu la fono langa o mea na whaia i le se o le tu la fono na lato au maia. I lei la stato excuse po stato alfanga le matau pulea. Sa bea a mai a o na teu umal tu la fono. Na wha manino fo ile le mele na sau noa i nei le mele tupu. E ta tau na ta pena mo mwale tu la fono se sa uma wha ni fo tu la fono. Ta pena tuai mal mele wa lusia tuari fitu se lau lima suafe. Ai ta tau na ta pena ia a toa umal wha ta tiangol tu la fono. Ia ona fo le i o isi mta upu umai a fia ima mta upu le na e atu ngalu ia ai wina le wha tau tonga. Ia, na di la. Awai e le tu ua i tua o laima mau mea nai le ofisa. Ia. Mai o lou nā tali tonunga o le lava e tau mwhai atu le whainga malo i le taimile nei. Ona o le sasi o le whainga malo sa iai mua. So a government is the government. The government of the day. O le sasi, o le na sasi e le malo mua. Yeah. O le tau mawhai le government of the day, i le whainga malo le nei. E tau whasau atu. Dea la, ora maua le tali o le fasili la. So you have taken, the current government of the day has taken responsibility on o mea la wali ina na whai lisi vai taimi. Ana mea o teo fo, ia whatua matali mai, ma whi nau mai lava. A o le whaafafonga le atunu ma le lalulangi ato le alai o whai atu ia iuso mo tō whawhine. O le au tō so na muli pongi sai lava. La whawhewheo na whai le nā mea le tō te whaafonga atu nei le whai ma whinaunga i o lo whai nei. O le mea fo le ta ua nei o le
o le soli tulafono o le soli faavae o le mea na fai ai lalo o le fale ie le na mai le unga o le se fa longo le mai na mai le unga o le fa msinonga pili was a principle of necessity at the tau on the fa tu le malo wa lava le fa numera e tau e na fa tu le malo tau no le mele na ia manino e pe le tau a fai e moni le lo fa le tunu ul temile nei o mai tato ngā lue whātasi e whaito mea in whale tonu. Awara to e tu low lava. Awara to e pisa sesi tu low lava. O mai tato ngā lue whātasi se tau whaile mea lea pēr whai e moni au tō upu. Ole tu la whono lea o mea sina le tunu. Ma o le ua ngata mea umana tauta pena sa whale tonu. E le ai se si mea tau te toe alofanga iai. Sa fa le tonu. A le na tau sao no mai e sao. A ole au wala e tā te maua le fi le mua le tunu. O le o mai whaatasi e toi whaafo i le mea i le tūlanga o lea na mori mau iai whaamasino. Panua masuafa whaamasino whaamasino maurunga lo ia. Tātou toi whaafo i le tūlafono. Ina ia whau se tūlafono mautū. Pea whai e moni le tātou walofa. Ia, o le whaamasino ngā le malua ia. Me sina le tunu peita ele o le tu langa le iai sabea le la vai te ba ai ma maloko malo yo o lai matua o mai o le me tonu al nei e ti ngana fai atu ele sa ai fai mai lava ya o le fa e fai malanga langa mai sorry fa vai o le ai ono no sai nisi mata upu e toi o le fa msinonga e sorry fa vai le fai unga na mai e fa msino mawalunga principle of necessity. Paulo le awala. E whātua se whai ngā malo, I teimi de vesi. I teimi o taua, the definition of principle of necessity. O le awala le wha o ngā. File mua. E se whai ngā malo, I teimi de vesi whapea. Ai sea, o le a pasi le whaasuli maso. O whaafia na whaasaini tu lau lava, fosi le fionga le au mamalu le malo. Di lei whaatu tolo fia, wate le a whainga. Ma le lato pulu muri. E wha o ngā le whaasuli maso. E pasi lo mai le aso le whaatau tō, le whaatau tō le tu sa mautas. Ona whai lo lea I e tu wai umai lungo le au le malo. E taini e to e dissolve uma le parliament. Le anga ua soli le whaavai. Ia o siria ma le whaasuli maso, e le whaatu wina le whai ngā malo. Umana tapa le se furu pasene, whaopopo, lan mele utato yeisa vea. Mata o masiasi. E lei loa sa moa calculate the 10%. Lan me lei. O leu tato wo se ia whapene. Uma le 10% o mai local wharefono mata puni me uma. Whao ngā leo, whao ngā tu lou lava. Whaasava vali I tina ama ta mai tai. Whaasava vali le ala. Whao ngā uma le malo sianga. E tau mawhai e toi furi le maa. Wa uma na sao noa le tunu. Whatutuanga. O lau ai a ao le whaatuatua I le tua sa mautas. O le lava la tau ave mai lava. Ioe. Teimi nei le ataua. O le manu lau tile na. Whai langa ua whai mai ai le tua ngai matu le epa. Langa u mato whai at. Sa o pe se whai ala le ua vai le parliament. O le ata to le malosi. O le ata to le pule. Oai. O le parliament. So le. Se a whai atu ala se ai whai a. Le la ta whata sao. Le si mea tā ua lava I la o mawhau. I le mata upula nei le la tātou e fo I ai individual rights and the communal rights. Lea na whai maitu le pa, mea lea o te whātua I le mleanga le mea pepelo, ma le tala pepelo, e o le tau ina wa matua a pepelo lava. Matua I loa le lei atu le pepelo. Ai lango mai e isi fo I tama I pepelo na, I le pepelo tele le tau ina aua maua nei, whamai, na mātou tō I tutonu le whaavai. A wā, ia li I me whai pule, le pule tō tele li I me whai pule o le I tu malum, le I tu malo, a tu I lunga le whiunga tu mai te parimia. Not an inch. Le ai se tama I mata I tosi ma se tama I mea whape nei o tū sia I tono le whaavai se pule, a li I me whai pule na tautu ua I tono le mea lea. E vai lo u ata ta fefe le umi. O na whaava lea pule ngā li I me whai pule mai, lea ua mātautu ua I te tonu, lea ua. Ai e moi fonga tasi ale tali ale palemia te mai tai palemia o le loa tau tala no mai le o fionga le te fon
O le sui o vai maunga mua le nana mua pisa mai le mena na. E le tu la ia tu le fionga tu mai tai pale mi saula mau fa maunga. O fe. O fe le vai ngar tu la fono. O le te fe mai ei. O fa mau ni le pale mena. E amana ia le pule maluari fai pule le famsinonga. Io ele ia se me fa pe mena ta ole tupulanga. Ole atunu. Samoa malau fa fonga mai. Ele ai se me fa pena na faia. Matua le ai lava se tūlanga o le mele na. Mai o lo tā mau pele wha vai no mai ai o tātou mātua. O le tau singa o le ai ata tau e pui ai. A tū whaatasi le ai atau o tangata tō tasi. O na mawala le ai atau tō tele. Ioi, a ia mua. Pui mua le tūlanga o lo iai ia le ai ata tau lea. Wae, Elena Maselaina Savea. Ia. O te lo lava iai tu malo o tutupu i mea ia le sanga tonu le leile pule mamalu ali in fai pule. O na tūla i lo le fai fai unga se. O te tali tonu lava. O la iai le fai masinonga le tūlanga. E fai sao ai. Mai iai mata upu. O umana fai sao. Nā diela. Lo lava o lau ta ua pele mata upu le. Tu lo lava langa lea ta ua le pare mene. O le mata upu le na tupu i whalatai. Tu lo lava. I le whaate aina o se atasi o matai o le nu. O na ta atu lotu le sae e pa o se sanga o ua mea o lanta vale. Tu lou foi lo to ta ua mta upu le laifa ponga baile. Pa i o la ingta wana. No mai lo le nu ur fam sinong. O mai, whaia ina le nu. Ioi, ia na toi olo le nu sa iri le lato loia. Ai o mai e fi nau le fam sino. Fi le loia mo le fam sino fi nau o le mta upu. Sau lei unga muli o le apiri. Ua maa lo le nu. Ioi, tu lo lava, ua maa lo le nu. O le winga nau lau tala. O la lava i le ofisa, o whama sinonga, le tō whama le whau tautanga, e liu wai ia le whama sinonga tonu. Nā diela. Ai leise mea o le ala lai fu e lote mata upu, e whina mai ai le whao ngā ina, o le me sa o le ntau whai. O nā le pepese e wha leo le upu lea, ali in fai pule, o leo mato wha malosia. Wha mato malosia lau tō pule. Ea, lau fionga sa vea ana moni. E tasi ale tula fono e wha malosia. O le Village Fono Act. Yeah, Village Fono Act 1990, that's it. Ioi. Ora foi oi nā lai e umatula fono anu. Ioi. E fai uma ia la le mea au ia le pule, ali in fai pule ma le mena na. Peitai, e lei masela tō mena fai e le mena na. Yeah. Ai o mai matua i loke ma saveu ma matua i suengi uma i luma tu la fono o whanua masuafu. O le mea sao lava savea. Te le lopo ai ngā whai antau wha pi i tonu. Tu logo lo pusa o arena. Te le lopo ai suenga i nana e vai atu fo le mena tupunta la ufai lai fali. Yeah. Ai kuri ai mapari i le ususka i ave whaila. Alisi mea leo te whatua nei langa o te mai tau mea. I le taimi o tū mali te maloa. E whai i tangata i li mwhai pule pe au atu. Ia o le mea lea e malosi le mea lea o tau na mau te ua tu i tono le whawai le mea lea ina i amana ia o tau. Ia e lua mea wa se umalana whatua lau tala lea. Ai sila le taimi o le pulenga o le malosi o tu le e pe tasi ale tala alu le tulia li ima fai pule o e fai le mele. A le malia i le pule nu, e sauto e fai atu o e sua maise skou pule nu. E pei ni ave fe au mani tā vini le ta maloa, a li ima fai pule o nu mafioanga. Ai fai eila na pulo misi lea na o meo pisi. O lea la tu ule tau pule. Malau tu wai a te tau e wha malosi i le tula fono lea. La sau tali tununga la talo la ule male tua malau fono mista. Le mātu tuo nei ta mama nei ta mali i o tupu mai o lea tunu. A o lea lava i whainga elo i lana pule malosi lea. Ia, o te taritonua li ataua. Ele o lea tunu a tona muri ta i le maso lea. Tu lo lava mai o te tau fi foi na i foi tu malo na liliu mai foi tau mai lava me fina ngalo ai tu malo te mana tu ale tau mo fai ngole afi mori vo le aru le vai o i sili
Wai loa ua ova ma le luas fulu tolu su tau sanga o tau whaile ma lo e whai le afi le na. Ina ia maua ai le afi mo li hydropower i sili. Peitai, e o mai le so. E se me o mwhaina whai. Ai sea, o le tu e ngā tong le nana tiri vanita upu lea. Ma e tasi le si malanga no ualuai. Na mata o ila ma le minista. E oi, na foi vai teimi o malosi wha el tisi. Ia, e maniti o tino. Wa sa wha longo foi upu foi e le sa vea mata itai o le malo. Mai pule o tau. Ai ulo lo kua. Wo foi. Kere koi foi mai. Ah, sorry. E te lo el tali il temine e o mai le soere o mari ria siri e mai le vai fai le hydro. Ona la o le tu ainga fa utau tanga ma le approach le. O lo vale upule te vai ana emo no Facebook. O la le fanua e mana el malo ave loa. E le ma fai se mai lo ave loka pa va belave. Le tu ainga pule le na. Le tu ainga le ma fau le na. Le tu ainga fau mea le na. Le na te e ai nei le ulunga le tātou atunu. Wale ngata e mai le amatanga i le ngangana na whaona. Ia le ua o ai tū la fono. Ua maso atu lava. Whai le mele whatu e whai o le siri atu le matou loa le me manui e le atunu. A ua le whaia i le mea o lo tu ua lalo atu ai. I la tau atu whatasi. O ai le whamasino. O le whamasino o se tasi o tū tino. E matua tua i e whai ngā malo. Tu tino tu maoti e na te va iri lia ana fa pe na le ai ne fa msinonga le atawa ele se malo tu manu fa pe nei le fai be singa e o mai lava termine nei pa utato to e fa nga balot ai o le tu la fono the rule of law na mafuai o na fa tu la i le fa nga malo o le la fa mai nei o le fa le ie malea ele ta ua upu matala ua sa noa le fai unga le fam sinonga maulunga e fa nga le process le ala mena le fai ai tono le telefono o tono no fo mal local telefono sa yo ma fuanga na o la le si me fai ya patino lo tono le lo fanua mal malai mota ali la ele ave si be a sa va tua ia i tangata nei le fa te inga o le French Revolution fa pe u mal mena tupu ia i tatou ai na tava vai lava e tangata na muri tae no foi tapuni ma fa leanga le falefono a falani le nava i tau o fena fai ile ulua i tau tonga fai le pate nis ni on fai ile fale o le pate nis ia o nai fa ata inga na ai o le atawa lunga le tata le nuanga le nei so ia o mea lava fo i fadua ma swafa ai maise o mea sina fa sino i lau a inga ma le ainga sa mali atua. O lewa uma mai nei wha amstonga. A wo tei, i lau wha alongo atu. O matua i salalau i le lalolangi ma. A mata mai i tangata i olo wha ngane i tuila. E pamali mboni ma le i chapipi e wha i alatou wha atalananga me tau o le propaganda. A tau le upula propaganda. O wha salalaunga se ma le tau wha aleanga e wha aleanga ai seisi whai ngā malo o lo tula. Mai lela e whai laele. E la wali i, a mese leo ngali i nai sit, le lau tau mai nei, whai mai, e le o se mea te tau no toi wha ngā e lau sunga, le wha i unga ma le wha uminga o le swafa la auli a le maria toa, e o fo ia i mātou lau wha sala lau manista ngata, o na toi wha langi lau a fionga i le sunga la auli a le maria toa, a lea la o te fia fasili atuai. Ina ia nofo fi ma lia le tātou o tunu ulanga o le tangata e whailona ngafa, malona ainga. Ia wau whanau longo le talatala noa a isi tangata e tau le swafa la auli se iuri so se swafa sa mari toa. Ia na upu leanga mea le la umai. Ma le fia wha o lima ma fia tau i masui i tangata ia la tau te whaia nei whaasa launga se. Sau noa lau sunga la auli al mari toa. Ina ia whafonga sa moa ma file mu. Paftai le ia taua. Ia me mo lava e fa malulu atu fa fonga sa mo al tau wai por kalame sa vea. I nei foi a fiafi. Fa malulu atu fo i le mata upu. E le o se mata upu fo. Ia te sila fia o le mea lava na a batu i tonu le pare mene. Ia se si na pito i sili na te te e lo ngolea. Ia o le sa ven pare bia o sunga ia tu i la epa.
Ia, o mawhoi na wha malama i le mautafono mea umalava. Io e sau fonga whetalai foi, wa umawhoi o na wha tūlanga i le tūlanga, wha le tūla fono. E mwhai no wha ngā ina le swafa. Madila. O passports ma mea uma o lai lungo lo swafa lea. Ona o le wha unga na wha tūla i mel whamsinonga le na umane, o le whamsinonga. Se whamsinonga le wha tūla i ese o se tasi o tamali i o se o tūmalo. Ia, o le mataupu, ele se mataupu tele peitai. O la sanga o le fontanga i mataupu, o lote ai lo le mea lea. O tala i lo e le ai se la auli, po se la auli il mali e toi to tonu le tūmalo. E le aiso whalangina, e le isa ungoa ipu, ia le iso tūlanga i to tonu le nuu, ia ma mea uma whapena. Ia, ma le tele lava o tūlanga ua whaalenga i nai, la utautua e ala le bloketi miliona. O le whamsinonga mua, o te rei awai, langa o te rei mana o te awai pe to tonu o le. Whai ngā whiriwhiri ngā le nuu, ma le tamari i leo lo nuu. Peitai, o sau lei unga le whamsinonga mua, oka, o te le lo ua whianga. O na wale ngata i le whaaleanga uma la utautua i le tūmalo le nei. Pas fultau sanga no puna ue tautua le tūmalo. Ia, malo luas fultau sanga i le tūmalo e ala le whiriwhiri ngā o le pule. O le lauri ale mali e toa. Ia leo wa luas fulmo tupu, lusu 5 tausanga, taru o no utaua veina. E leo se mea no ufaya, o le whaaloalo na mai e le paia o ainga sa tupua, ainga sa mali e toa, ma le whaal totu. O mea umaia na fofola mai e ateau o na o lau tautua sa whai mo le nu. O le swafa la audi al mali e toa e patino i swafa nei e whao le tu malo. Swafa nei, o le porta i vao tonga iu, le vanga nā, ma le leasi. O la tona e pule i le swafa atoa nei, ma e tasi i po le swafa wha peita tonu, ma i lea taimi e tu wafo fo. Ia, ma le lato wha upunga i ateau, la uli, ia, o oe o lo swafa lea, la uli al mali e toa i lo taimi. Ia, o lo wha lupenga, o oe o le tama a inga sa tupuam sa mali e toa. O lau ngoa ipu lea e te nuu mia ma le toa wha, o mea fifio ia i sao. O le mena na e te fio ai. Ia, o le muri ta inga le na o le wha vai, o lo uru fale ma tau ave le swafa. Ei tai, e le otoe nama se la ina sa moa le mele e alu. I le wha leanga ina, e le ai se la audi le mali e toa, i to tonu, o le ainga sa mali e toa, ma le ainga sa tupua, o le fesidi. So se mea i ai le ainga sa mali e toa, ai ai al swafa lauti. Ai, o le simatou pitonu, ese la le whaarupenga lea e whaarupe isi tu lou lava, a inga o mali e toa, ma le whaarupenga i nei malai whirungia. Le nganga i whamaunga numele tolu. O au, o te a fia whaatasi mali sa, e whaila ungoa ipu, ia e whaifola utala o te sau whai whaatasi masa. O le pule le nā, o le pule a li in whai pule, o lau wai lalo o le whai unga le pisa mai, e vaenga le pisa, teimit nei. O le whai unga lana fito e whai ina o matou toe o whai le pili. Ia te au malitua le nau. Sau le unga le whamsinonga lewa uma nei, e fhoi le pule o mea ia i ele nuu, ma e pule lato. E pule lato po o ai e ave iei whaalangilanginga, pule lato le meo te nofo ai, pule lato la unga ipu, ma pule fhoi lato, i le whiriwhiringa, o se tangata, u whaatea ma le nuu. Ia, au te whaamalu lua tu lava Samoa e le fo ia te alu matau ona o lato fo e tō tā mai i le whaumina o lo usuafa o la auli la ai o la auli ale mari e toa o le whaalupenga le nā ma le whauminga le nā o le ingoa na whae mai ia te au ia upu ia na upu na sa unoa mai ai le au tu lou lava ari mātutua sa whengai le nā taimi lua suli matau sanga taluai leasi tui ia ma leasi rongovi ma leasi tufue ma leasi tui papena foi portivao bana ngā matongai toi pauna le tangata iwa sfu mo tupu tau sanga so i fua ma bana ngā whai isea o la ua nana iai uma teimi ni whae e le swafale e tau ia e pei lava ona o le porokiki ele lea ru teimi nei ma le le fia mai lava o le sunga tui la epa i mawhina unga uma le fai ia wa turi a pu ai lava e peise anava ai rei uma se talanonga e taua na fe mai se tongi se ma ia pe afe mai fo e velo mai se tao ia talo fonga le turu
Toi lua. A o nai tangata nei o lo whaia pēr le sauninga le nei. Ia, o te rei lopo le asa uanga sala na whai ai. O le lava o te anga isa o lava I le o lo mawhia ngai. O lo o whaia le nei mea o le tau wha leanga mai, ia ma whai mai, ma la lafo mai lava upu le mawhau whauma me umai e tia. A la tong nei o lo o wawea nei ma whasosoani o le mata upu nei wha tupu lau o lola me umane. Ia, wha malulu watu. E le ai sautou wa ia e tasi. I me e ai lo I tu malo, ma lo ainga. Ainga sa mani e toa. Io te musu lava e tau apa langa uwhai. Langi le fo launga a le sa malele. Io e. Ina u fatoa o walu. Fatoa o walu e tau avel tofi. O le fo umana matera no male nofo I tai. Ulau lava le mali tomori le lua. Au te re mana e wha ele lea fua ia. Di lava. I le tau a mai a fua se male lenga to ina. I tau whai ai fua le tunga lunga o istangat. Ma di lava. Pule ia o tau. Le vasa loloa le na. Ma le triangle Bermuda le na. Pule ia o tau po fefa. Lai mana o se Itali mai si istangat. E wha a fole le justify ele mea le. A le o te wha, le ala whatu ne. O ia le i sa wanga salari in kwa ke leo la wanga salari la o le male toa. O lo tu I lunga e sa vari ese. Ai o ti fa sa o ai le malo sa ai. E ala o le nga sala nga la fe ka inga ia kiwe. Ma wa ve ai la o e matanga ta. Pa maru ro hatu a le ataua. Ba ai. A fai tanga ta popoto. A nga I mai a fa pe leto te fa le nga mo palo te lufu lono. Get even. Don't get mad. Yeah. Fasanga mai lete fasanga atu. Ato wovo le tato whenga. Po ai te tonu ele tunu. Ale me le anga le me leo tu. Fai to te loa o le anga sala sili le nana ino. Ino ia ile tua. Ile tangata na te fa le anga. Fa le anga le vauso. Ato to mena le fai. Ia to te la unga ma le upu ma le tala le leia leri. Ale to te soli le tu la fono. E sili la ino ia leri. Ia. O le tau fai pili. Ma le tau whai o me tupu le tato maseng. O le ate apapatu. O whamangalo. O whamangalo mo ia te o tau. Ai o le taimi tatou te whesira whai ai se tūlanga. Ia awana I lata lata. Awana I lata lata mai ses. Ia lama ia ia tūtū mamawa. Tūtū mamawa. Whasanga mai ai tūtū mamawa. Ia, o nai whasanga lava. Ia, la lava. Ia uri tau ola uri whangota wai. Ia lava. O le manatu nei nei tangata. Ia, o la anu nofo ia I nai whavavau. Ia, ia I leaso. E leaso e toilele mai ele tolo le vai. Ia sa unga koro kaila ia ka le vai. E o le mela o tu lai mai nei. A o ti sisi I Samoa. Na o le tua e o le telefoni. Fole le tala noa tua I le oti. La wala fotu le tupe fea vai. E le mea le whateita inga tā ua le. E le vana vesi le communal rights ma le individual rights le vaso atu ele ta apele palemene. A tu lai mai lo ma le whaafi tauli le ma le whaarawe lave mta utia le tu lai mai tono sale longa tu laule la fioanga. Funausi ma le whaare fio sa la whai. A inga ma tapa au. Ai, ina wai se tangata fo I swafa ile se swafa tā ua tono lua la le tā ua. Na mo lia ona o se winga mata ngā sa whai esta mai tai. O le mea na tupu, wha ngā le ai a te tau o tangata tō telefono le nuu I le asonga fua, a watu le tamai tai wha nofo I ai whai I ai le o tingianga, ma le whautuanga, ina ia wha se le mori mau e whaia I se tasi o swafa le o moria nei. La le mena whai, na I loa le lei le tō lau launga le wha msinonga, ina ua whai le mori mau le tamai tai. Na folisia uma le nu ina ia tau fia lana mori mau whaasanga I le ua moria. Ina ia whaasau. Ia sau e le se. E sau e maa lo le mori mau e toa tasi le tamai tai. Wa ia le pule malu toa tele li mwhai pule I le tiute malmata whai yoi o le whaamsinonga o whai unga na e tauna whai e ia. Wa o tau sila la individual right ma le pule toa tele le la wha o ngā se lau sunga I la uli al mare tola o fionga le minsta. Ia, o te taritonu lava e le a fia matangi se tala. Ia mon. Anga e iai nuu o le leile pulenga. Ia ai ai fo inu o whapena fo. Mon ia. Anga sa ua fia ai, sa bea e le whaingo fie.
e le faingofia le afia o loo aiga i falelatai na e te silafia ma e mana tua pea lenā mea ona ea ua taupulepule tagata o mailofa ai le mea le ana malo al faamasinoga e fena tua i ai tua al faamasinoga laga pe ona ufai atu e tatele loto vaivai ai ona o le tulaga o le mea sa'o lava o le mea amiotonu lenā ai o le mea amiotonu fo e sa'o lava e fiu tagata e faasesē e lē sesei ai pera o le mea le taufai atu le taimi lenei le finau le sau ai i tinana vai atu le tele o le sesē o le mea na fai alai finau mai ia e sa'o ua uma i tu'aiga molimau ese ua uma ia le lau e molimau atu nei ia e tasi lava e afe na laua ua le manuia lenā faamasinoga Malo whaftai taualunga i le langa le festa tala se lau tausaga o le whamnatuina o le lakapi Samoa ai sau noa i loa ma le fionga i le sui palemia e whaima te tai o le malo upu nei sa te tangi o talinga ma pe e to i lo manawa ma le fatu whamai Samoa upu nei o le fionga i atuala celebrating 100 years of rugby in Samoa sau noanga le sui palemia ka moe maua tupe, whai ele tātou au. E maua fo i tama loto te tele whai ele tātou au. A o le whesiri, le alme le tātou te saeli. E le o maua, ni tā i tai mani tangata alo lofa ma wha maoni, e wha foe ina le tātou la kapia Samoa le atunu. O le tali le nā, lau sunga le lauri le mari atoa. Maua tupe, maua tama, maua tangata, ai le maua ni tangata whamaoni la tau te whaatau teia ma whaafoina. Ia o lau saudoanga muri o le tāwalunga fo le nā o le tāpora kalame o le nganga ifo Faiva o Samoa i le nei au auli o le asolua. Ia, o te loa sa bea e umi pe a tātou e tala noa le manu Samoa. Ia, sa, malawa le anga o le i oi mata o tātou uma e nau le nei tālonga o le lakapi. Ia, a whai o se saunoanga le nā le sui palemia, o le saunoanga le nā le malo, ma o le langona fo le nā le ia le malo, e le se me whaingatā le a apa atu le malo, e la vei. Peitai, tauna fomo mo le mata o le mai, tu lou lava, le ua umana, watu fo le tua lalo, i oi pasi le polo. Lato uma lo ia le taimi le nei, ma li lie, fai se swinga le lei o le atunu. Ia le fo e vai atu lava ma le lofa o le fo a mata na fai tio e mai isi e abe e invitation e leisi invitation a isi. O lau lava ta talo, ia vave mai se taimi, suir pulenga. Lau lava lea, e mai se alport. Ia. O te loa ua matua i lei loa e le CEO me la fai. Wai muri tai lava ia i tūlanga o lo fautua tuel te ifono ma la tau. A o le atunu, o le atunu fai tama. O le taimi e tau wala au wai le atunu sa bea tofu tangata malana ma e tongi te vai e fiu le uni wha ngatu. Moni love. Al peitai, ia o le teva. O le teva e leise fo, e fiu koe koso alawa e vai a kua waka kara le kingo ai e Keva ko fale atunu ia. Ia e ui o lea, a tonu e iaita e o malama, tātou te talo pēa mo tātou au. A oa uia se ilonga lava o te toe wa ia tu wa sui tātou ports ma me umala ia. Ia sui nisi, ia isi le leila no atu muri. Ia e, al tūlanga lava ia ilo se so tanga tau porkiki o te talo, aua nei to iai. A vese umamai, lafo pe isi la iai lato to mai. Papito e tau avele taupu. Ia tātou whaamoe e le li e a taua, a tonu e alu tau malama. Ia, ona peile o le mato liki kirikiki le fato a te tala alo i e le so. Wa sisira mai ipu nei. Ia. E o ipu mai whaire tau vanga o le vaso a toa nei. Ioi. E nā mate tasi le au mai whapo le Snow Boys mai Utah. Ia, ma au e se fulu i nei i tu mua mapule, ia ma au e teine to rua tano lea. Ia ma le fituao mai le pea. Ia ma au na leo toi a matel tātou tālonga. A whaino whale tonu tātou lakapi, la tātou te awer kirikik sa. Ia, pātai atu nei tu la le fiapi. Lau mai mo mai, Samoa le. Tātou rua i polkalame o ngā Gagaifo Faiva o nei aso. Ia, wha malo le on sai, wha malo fo tāpuai. Wha whetai
le tapo inga mau a walo pele tato whainga malo, Faiva alo firimba. Ia walta fa pulpula fa malmalama fa manino fa sao. Tai. Tau pu mo lo whengai masio tato watano. Ia mawalunga lava le taritonunga e le otua ia tama. O lo lango pea ia vaa na folau mai. Ia atua foi ma vaa o la sauni. E manuia Faiva o tato whainga malo ono la auto tapo inga. O le 25 taitele, ia, manuia fuanga o le, ne ia so sabea. Alo, Atu le tato, ulenga le tato Radio Samoa, and a huge congratulations for this new program that will continue on if Fatalano, mai mata upu umar tato watunu. Manu te reina ne fiafi paanga umar tato Radio Samoa, e meise whafungambai le tunu. O wala to whaale ia taua, tate whelo i pea, e abanoa foi po anis teime te wala au mai ai. Pa soifua mai manuia le fiafi. Ia, soifua ia lau fionga i le minister. Alofa telefoni mo lau fionga te talo ia maua le soifua maloloina. Le tunu i pea le soifua au na ma le tautua i le tunu whaftai mo le mātou avanoa. Ai soifua ia. Ua ngā Gagaifo o Faiva o le nei e fo ia fiafi. Ia, soifua ia wha soifua. Soifua i mai manuia. Ia, nā Samoa, tāwalunga tuai le talandoanga fo i ma le whaasoa mo le fionga le li minister. Sinio le tātou kāpeneta ma le pālemene o le mālo o lo tū nei o Samoa le fionga i le lauli o le mali atoa minister whaatoanga whainga Faiva la fumanu vāo matua maisi atina e tele le tunuu ia mese uia fo i o le taitai fono ioe ia le mali i le fionga le minister he has a sense of humor o le tangata e malie o na winga, o na mata, o na ngutu, o na talinga, o le isu, o lona saufa i mai, tu lau whaafonga le tunu. Ai a tala noa fo i la uli ale mali atoa. There's a sense of mana, there's a sense of power, and there's a sense of common sense right there. Sawa le saunoanga. Ma wa avea i fo i le neita mali i. Ma fili manifo tuli manu, ma tila mori ma ai, e tui ai no o ma tui ai papatu o tangata ma so tangata e loto leanga, e pa e tui ai tui ale lima. Whalango lango tui ai tui ale patu aisia. Wa avela auli o le tila mori e le mawhai, o na toe tafi e sea i loto ma nganga o tangata loto leanga. Ma tangata ua whai, o ia mo la to fili. Ia le ia si mea si ka mo fai. Ngā si ata. Yep, man. And goes about to do his usual business, helping people, making laws in parliament, because that's what they do. They make law in parliament. Yeah, no, I love her. Ia le tō tele, mai se si ngāri i le whaatal no asoa, ia li mongi ma tule pai i whewho i Sydney, Australia. Le whale o pi inga o taifau ma mai le sātat. Ia le nā, la tātou wō se i wawai foe, ia, a se i aia nei a tātou whaasalunga whaapisinisa whaamalulu atu la uli Isaac, ia ona ua... Awea? Wa tā ua tele le tātou. Ia, mori la... Malata minister. Ia, se i whaalongolongo langa iei mea ia, le ua whai le ia le fionga le minister. Ia, le tiute fo i le masauna whai e tinamata mai tai. Mani. O le a uli wha mafola, ia mea o lo o numi fo i le. Ia ma le mautonu wai i le whaafonga tangata. Ia le ala sau whaalongolongo iei. Manino le saunoanga. Manino le saunoanga, manino fo i matau puia. Sa penana e whaafsile i le fionga i lauli le atau. Ma tango filu a whaatanuanga i ma whaasofa i le nefiafi. Ia mai, o te tonu lai pole nei. O le a molo au umatuai nisi fesiri ma nisi langona ma nisi tala e toi whai tua atu o le talanuanga nei. E toi whaalea ngai le sunga a lauli, ma tā ua, ma tango fia ai le suafa lauli al mali e toa, lea ua manino mata le vai. I le unga o le whaamsinonga, pule la inga sa mali e toam sa tupua, whapea fo i la fio ango sa sina ma le i tu malo nga Gagaifo maunga, le numero tolu, i le taulangi ma le whaonga ina pea,
ma le tau aveina pe o le suafa lauli o le mali atua e le sunga ia lauli polota i vao Fosi Schmidt. Tato o le malolonga toi foi mai ai. Alo lava se vea lau sfulu iwa minuti pa tēne lein tu la eono. Hey, hey! Beta Drive Doctors i le taulanga whaatau i maangele whaapea manrua. Mo le vaenga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo i matupui pui o le whana witi. O tupui pui la COVID sfulu iwa mo i la tau e sfulu on tausanga malunga atu. Whaapea matupui pui o le flu. Wala au telefoni 255 iwa valu. Mo so wanoe whaatino i nei au nanga. O fisa foma i maangele i taftafane o le McDonald. Amanrewa i taftafane o le Faletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. O le Ardas Travel, o lau company e saunia umau tāpilanga mo so se malanga. O le au nanga e tutongi ei pasese faletali malo va ameli cruise mo Samoa ma le Pasifika. Matauti o le taungofi o pasese o lo o iai le teiminei. A e le talitonu susu mai i le tuatusi tasi valulima Great South Road i Manurua. Pe vili mai le telefoni tolu iwa lua o fa o. Tolu iwa lua o fa o. E mauti doa nisi wha mrianga wha pitoa, pe a e wha iloa o le Radio Samoa na moa le nei wha salalaunga, le Ardas Travel, le tali mo au ta penanga mo laumalanga. O fuafua sau tafonga i Samoa, manatua le Return to Paradise Resort. E fast full tolo na potu whaapea vile se lua se fuluiva. O se falitel malo e whetau le lei mo tafonga, po o whaatasinga a inga. Whaielo wasu tele le falesa o tapena ina mo le lua wha moe. E o atu le fase lau tangata wala au lia talia. Return to Paradise na filifilia le toa Samoa. E whai malolo ai. Langolango le falitel malo e umia mga lulue ai tangata Samoa. Tanga iane le returntoparadiseresort.com pe wala au lua lo ofisa malanga. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso.
Big Hummer back at it again. So my boy, turn this up. DJ, everywhere Muslim baby, King I in my phone, Billy Melody and Lacy make a sound. Yellow phone my mouth, over till it on my sound. I know I'm a tell, see I find out my Lucy all the two in and out. I fight what I'm so baby, silly ain't a cool. King I in my phone, Billy Melody and Lacy make a sound. Little phone my mouth, my Lucy till it on my sound. I know I'm a tell, see I find out my Lucy all the two in and out. If you look baby, what's that I have a know? Yeah, I'm on the tour. Got going lazy for a little so low. I look baby, what's that I have a know? I act to a fear for you, my, but I don't know where I feel my see them alone. Not how we, oh, yes, so I say me alone. Not how we, see them alone. Not how we, oh, yes, so I say me alone. Not how we, oh, yeah. Well, I'm not tongue, yeah. Unless we allow time lead. What's a few if I was sing out? My meal was a south piece if I my Solomon, my name, Luleo, Taulela, Mona. I own my lord, who sing like a fire got alone. The hour, I love, oh, I echo if you're for him, my little while if I can do more. Everywhere Muslim baby, King I in my phone, Billy Melody and Lacy make a sound. Yellow phone my mouth, over till it on my sound. I know I'm a tell, see I find out my Lucy all the two in and out. I fight what I'm so baby, silly ain't a cool. King I in my phone, Billy Melody and Lacy make a sound. Little phone my mouth, my Lucy till it on my sound. I know I'm a tell, see I find out my Lucy all the two in and out. If you look baby, what's that I have a know? Yeah, I'm on the tour. Got going lazy for a little so low. I look baby, what's that I have a know? I act to a fear for you, my, but I don't know where I feel my see them alone. Not how we, oh yes, so I say me alone. Not how we, see them alone. Not how we, oh yes, so I say me alone. Not how we, oh yeah. Silly, woman, me a guy that get you more. Devang iko sa kaya wa mo wale hapa ngoa. Kako, kasi ele se ko valua. Paule alu iluma sole le se fo ikua. Silly, vai so me ka ale le se ola. Elo kuwa kama ai ku ye fa kwa ola. Silly, wa worka ka ola ye la ngoa. Mai na wala fa ya o se so ke le la ngoma. If you look baby, what's that I have a know? Paule yeah, I'm on the tour. Kako le se fa alu so low. I look baby, what's that I have a know? I act to a fear for you, my, but I don't know where I feel my see them alone. Not how we, oh yes, so I say me alone. Not how we, see them alone. Not how we, oh yes, so I say me alone. Not how we, oh yeah. To the general, so gas got a bar. Yeah, gas at the guapo. Kia me a. Ma ilalo, ma ilalo, ma ilalo. Melo lima, melo lima, melo lima. Ma ilalo, ma ilalo, ma ilalo. Melo lima, melo lima, melo lima. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitua so le vai aso.
Ele ai se totongi o au nanga a le mapumaya mo ainga e mo omia le fisosoani. I au nanga a le soifua maloloina ma fale e nonofo ai. E mawhai o na whaafsotai e le mapumaya ia au nanga. E fisosoani foi le mapumaya pe a mo omia se whaamama a venga. I tau mafa mo taimi whaingata. Ma whaalave lave whaafuasei pe a mo omia. Whaafisotai loa le mapumaya i le telefoni o valuselau. Lua tasi, lua lua. Mai le afa le valu le tai au i le lima i le afiafi. O se tala fia le nei Samoa, wei nei se tautua ma se au nanga family lonto mai le kampadia le City Car fua tu si tasi dua lua Lincoln Road Henderson. Te maua iai le tele o tawa la poa band e ho foi tatu tawa le laiti. Tadia foi la tau wha le tonu tongi e talafo mo le tatu cashback. A ma tatu lima se lausi aga ia tu le lima afe tala. Pe so te mai ulungia Peter Pernanto le numera o lua tasi o walewalu fitu lua. Pe a manaumia se tawa le fau molo ainga i le tau malulu. City Car .nz. Whai mea alofa I a inga mawo I Samoa, e ala ili whaatawina o se hotel ta alofa voucher. E mawhai o na whaongaina mo aso ta ua whailongaina. E pei o aso whanau, whaipoiponga, pe whai malolonga mo ta whawhawai whaiungo vai aso. Whaatau e oi New Zealand nei, a e piki e lau a inga I Samoa. Tanga I ane I le pacific40.com/hotel. Ma whaatau nei loa. Pe vala au I le o lua tasi, o valu tolu tolu, lua 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 tolu. O lua tasi, o valu tolu tolu, lua lua tolu. Ja, toi whatalofa atu fo I le vaiga bulibuli, po le awhai tu la bulibuli le dei o le tātou pola kalame, o le dei fo I a solua, pe o na whaangoina. Ua nganga ifo Faiva o Samoa, ia ma le tunu I le dei fo I aso whaaftaimi I a lava le tua ilo na anga le lei, le fo o vai o ua suluia, ia le lau ele ia ma ufitia fo I le pongisa, o whailonga fo ia o ngā ruenga mamana le tua. Wa tātou to ifo mai. Ia, ma mapu mai I whanua. Mapuane se sanga, mapuane I whalenga. Ia, awau tō Faiva, sau tō ngā pātia ai I le asoan le la. Ia, whaaftai ua tō e taliu mai ma le manuia. O whea lava sa whetaaloloa I ai I le atunu ui o tiute mo Faiva lo filima. Ia, wanga le lei le atua mo tō e whaafo I saunga le mu mai o I le mauta ma le lawa. Ia, o tā pena fo I lātou I ngā se senga e pei o na māsani ai. E le tu au no ina la le anganga whaafetai mo o tau umolo whaia le nā Faiva. O tiute whaloto I whale I ngā se senga o tau mawha. O le wa aia o tamaiti la iti o le tāpena ina ma le fangu ma le taulanga I le tai au. Ia, ai le ngata fo I le nā moa o onga. Ia, whapena fo I nai o tātou ta māmti nā mātutua. A wā fo I ia, wā o fo I le vai tau o le pula la ngoto mo le tau o fiafi o le soifua. Ia, o mana o mia ai le whaamanatu pea o whala au e tau na idu o tui. Ia, o ni fusinga o ni appointments I le mauta ngase po lo tau family doctor foi. Ia, o tau wale nei, ia o atu to o mai e whewha I ta vale. E piki ka mai ki le aonga. To e tā pena le tau maftanga, wala ngase senga o le fiafi. I le au whainga ruenga, ma le au kakaa, ma le au kia pasi. Ea. Au lau ka koko story tātou tu sa otua. Wai le o se mea. That is reality and it hits home. Of course it does. Ioi, e atangata whapera. So se a inga, e iai atangata tā whau. E iai atangata Wa maua ailo la tu whaarupenga whape wha o tu risi. Na ona whiala le tai au e tuna upupung I ngutu. Ia ma whaamawhiki o la ko lau maka vali ma lau nguku. Ia whaatiaol ma le ulu. Whai ma le ofkingo. Ia whai ma le style. Ia ready to roll. Rock and roll to ready and roll to rock. Ia. Ai whaaftai atu tōlo whai ole nā whatu ai ngā tausi o ngā se senga I a fiafi, maso o malava. O tōla I ole au tete pasi, ia pēo nau whai atu. O le keiminga e rau aluaku le si pasi ngā o le 22R, vole la oso ku I Sandringham, aluaku I Kingsland, wha solo atua I o New Lynn, maluatu I Avondale, ia pasi la ngā vole le ua pu e mai vole ua whērua I solo I kai
I le kaulanga le ai ma se meo tu toi le tanga. Ia fialu le fale. Kwa ia kufo le fale. Ia le mea le na, wa umo na whaaso so le leitau mafa, tu tau mafa I lātou o e ngā lurue. Mao ngā o le maua mai ai ia le lātou sao, vo le pe a whai o lātou tongi I le whai unga le vai aso. O si mea e aluanga I le paketi masani o le grocery shopping o lautou a inga. Ia ngā mai lola ia le o lewa le pō fo lea. O mai loa, pa ke ko ange I su ange pusa isa su ange lea mea o su e solo se mea ai. Ia awa le tu ua le tangata lea na whai mea ai ia se tau mawha fo le leo le fiafi. Ma whai a upu vare mai se I loa I ar kou kaka. Ma le kou kafa vare. Ia na paule na le mea mau. E pisi solo a ule se mea ai ia koa kui fafole ulo a koa nge I whaka pa o nge I lea mea ka ako solo whai koa. Ia kau kulo I lano e whakalai pi koa I lano o le pusa isa. Lai ka kia le lei mai a sika mai mea o le sosisi a le mai le lai koko iai. Ia mao e lo marisi o ngā. Ka mai o ia o ulava la le. Ia maa lo le au ai sosisi. Ia le na. O le vaenga whaatupu manatu. I le pōna pōsa utala noa tuai I le mataupu lea o le tūlai o Samoa. I lona tūlanga mau popo ma loto tasi. Loto ngā tasi. Ua tātou le la vai le taunga tāo pasisi. I leo se mea whape nā tia le nā mataupu ai Peter Yane. It is not a priority for the government at this point. So, what can we do? No tala noa atu na pō, ma tilo I whainu mera mō tangata Samoa e lotu. Tele ma lotu toa ma whapea. Okay, let's do something. Let's do the maths. How many people that are around? It's all fear. Ia tātou. E tō fear fo ni tangata e mana nao. E whatu lai lea mea e whaima whatupu manatu ia I tātou. So instead of us asking the government over and over time to get us a plane, why don't we do it ourselves? Ia. Tātou amata na tātou. Tā pena lava tātou. Ia male mātou sfuru lima lea na mātou whono le vaesan se ma vaetu nei. O langona lava na tutupu a I se mātou tau mawhitanga sa whai. Na taltala no ai fo I se lumanai le leimo Samoa. Ia au whea ngai I tātou le lumanai. A la se teimi e waweo na toi fo I atu I Samoa. E ngalue ma whaini ati, nisi ati na e le lei. Ia ma so soni fo I le malo. Ai mapuna I fo I le mataupu lea. Si kako sao ia whaiska ko valili. Tātou tala noa ia I lea tu nuu po a ia e loto tele ma whapea mai. E ma whai o na ofo ina mai lana tupe teitu whātutusa. E ona whai o tātou categories fo ia. O le vaenga e marolosi, o le si au vaenga fo le po le gold, silver and bronze. Gold investors, silver investors and the bronze. Tātou fo. Na umatu lala tātou por kalama na po. Ai, ele ngata ela o telefoni. O lua tasi, lua iwa whawhi tu iwa lua fitu. Text mai. La so fina ngalo. Ai, whai ake text mai. It's a very bad idea. Or you would rather think that it's doable and it can be done and you have the guts to put in a collective effort. Tātou te tofa. E wale ele nao tātou. Samoa, o nei New Zealand, Australia, Hawaii, ia whapefo I le United States. O lo iaita ma whanau e telefo I lātou tupe, ma lātou tilo lo. When we do have an initiative like this, all it does is to somebody to come up with the idea. And success in this life is all about ideas putting into practice, practical practices, and turn it into a successful investment.
Ia ngā pule lori o kako ure kau o kako pasesi. Ia. Ia, ai, fuafua lai le anga ia tu lumanai. Al lau toi te oto le tātou telefoni, o na longa atu fo ila ia leo se teimi o le tātou fono mauso masani ia o talanoa. Le teimi le nei tātou amatamea ai, o lua tasi, lua iwa wha, fitu, iwa lua fitu. O tilo no i tamai Twin Otters lai Samoa, le ile tamai Samoa Airways, ma le Talofa Airways. E na o le iwa tangata i tonu o le waa lea. Iwa tangata i tonu o le waa lea, ai se fulu ma le ono pasese e alu i tutuila ma le sau, lona winga e whaavalu na alu i tutuila i lea songa fua. Whaavalu le toi fo i mai, o na mbaua i la ia leo malanga e se fulu ma le ono. A whaila e iwa le pasese, ma le to iwa le pasese, ma le valu se lauta la i le return trip. Tango lai whaatele le valu se lauta la le na i le iwa. E maua i le tupe fitu afe lua se lau. Fitu afe lua se lau i le malanga e tasi. Whaatele la ia leo le fitu afe lua se lau. Fitu afe lua se lau i le se fulu ma le ono malanga na. E tilo iai. Se lau lua se fulu wafe ta la i le aso e tasi. Whaatele la le na, le se lau lua se fulu wha, se lau lua se fulu i le fitu. Fitu aso le vai aso. E tilo iai. Valu se lau, wha se fulu wafe, toi titia tasi le miliona. E maua le na waa, pe ave ese ana expenses. Yo, to say marana landing fees, maintenance fees, ia whapena fōi i ana civil aviation fees, ia whapena fōi i le tūlanga o lana suau, po lana pensini fōi. A le tuai ngā tūpele na toi titi tasi le miliona i le vai aso e tasi. E umaifo la, ia le wha vai aso. Ia, wa tilo i se mea o le tolu i le wha miliona. Wha miliona le tupe maua. Tau tilo foi la ia lea i se whainga whapena. Ia, e se alai wa ala iti ia. Ai na o se wha te ita inga ia. Ini tupe o lo maua nei e ta ngata ia e ona ia ta mai walele lea. Ia, mai se le fionga na ia tole for Jeff Hunter. Malone whaletua leo na ia le walele lea. Le Twin Otters i e lua. Le alo o malanga i le vau sa vai ma upolu. Ia whapena fo i le vau o tutuila ma upolu, ma manua. Ia ma le atunu whapopo i le anga i tonga. Ia, ta oto i nā i lau ma fau. Ia, ma lau whao tautanga. I se teimi o iluma. Take my number and let's have a good chat about that in the future. Olu atasi lua iwa wha, fitu iwa lua fitu. Olu atasi lua iwa wha, fitu iwa lua fitu. Mo se tātou whailo inga, e tilo ai ni awala, ele whaualo mo ele aso tas. Ai, ole amatanga o se wha i te mea, o le whaatupu manatu le nā i le atunuu. E whaaloto televi fo i tangata. Ma whapena fo i ona tātou sāwa vali ai. Ia male mana malama le lei. We are doing something for the people, by the people, instead of waiting and relying on the government and government resources for now. I'm sure. E se tai au e whapena i ona malo si fo i le tau au le malo, ma apa mai ai. Ma fia whai paanga mai a tātou. Mana tua foi. Wa lewa na utusi atu. Ioe, ma mamoli atu le whanonga i le fionga i le Minster. Ia so yalo Wayne Fong. Wha na CC e foi le fionga te mai te parmia. Wha peda foi i le fionga i le pule o lo i le teimile nei. O le Sambo Airways. CC e foi ma kopi i le fionga i le la uli le mali e toa, le Minster. Ia whapena fo i le tofa ia olo. O le awala o le whaatino ino le mea, ina ia whangu pē i le malo. O lo o tātou mata ma wawa i atu.
I se awala e mawhai ai ona tātou fesosoni atu to create partnership with the government. Ioe, whai ai se whainga whapaanga. Male tātou malo, ia mara company o le Samoa Airways. Ia, le mea lai e tāu ai. Una nuinga e le whauru wa tāupule nei le whalongolonga mai le malo, e me se fo i le lo le atudu. Le a fo ina uto whawhonga o whataldoina, ia le fionga ia so ialo i lesi a ma whataldoanga. Na uto e whamanatu e le tusile na. Oi, o ma le sunga a saltielu, le pule o le Samoa Airways o le timne. Na uto e whamanatu ia, le tusil na o tusi atu ai. Mo se ava no e mwhai ai, ona tilo se whainga pa anga. Le malo, le company o le Samoa Airways, whapena fo i matangata Samoa, a lot of fear invest. Ioe, no whain se la tu te ngā tupe, e whamele tala le minsta. Le a tau sa vea. O le tusi le nā, o lo o i le vā, o lo o fatu ma lo o mama. Eno whailola i almo mua ta oto mua lo fatu. Langa nai te ngase, a le leiloa, ia nai toi fo i mai lola ia lea. Tātou e tala noa le tusi le nā. Ia ai whawhtei le tua ua mai a ia tau tonga, matong fitinga, manbuia le fionga i le minsta. Ia ma ua toe taliu fo i whaatino le leia na ngā ruenga. E o mai le teimi le lei. Whawhtei fo i le fionga i le tamai tei pāremia. I le the way the cabinet was reshuffled to lighten the burden of so many government agencies under his guidance and under his direction. Whaamama avenga ai I le fionga le minsta. Ia, mamatanga alwanga esel nautu inatu iai, pe o lautou silafia. E luas fu ma le fitu matanga alwanga tu ma oti ale malo. Private enterprises, state-owned enterprises. Ia, lesa I lalo le minsta le na. Ia, le la ua tu uititia. Av ese fo le si vaenga o lana ngā ruenga sa ia I ngā ruenga whawhaitemi. E tu inatu I lalo le portfolio. Ale fionga ele minsta o tupe. Ia, laumatia. Ile tofa. Ia po le fionga fo ia lau tipu ia. A fua wele se va ai. Ia, o le ua vavai atu. Ua tātou tūla nata I le si ui o le tātou whaopopongo o le tātou polokalambe o le nei fo ia solua. Ia, anga le lei ia le tua fo I malolonga. Tali ngā sua, mausi ngā taulanga, mawhai ngā noto o le nei e fiafi. Ia, whapena fo I malolonga. Tātou whamata oto le atunu. Ele ngata I Samoa, ngā whapena fo I New Zealand nei, o tātou wainga I Australia. Tātou ainga I Amerika ma Hawaii ma so se tafo la langi whatalofa bitoa I lo uso e tole foa sunga le pali tele ngā tolo ai whapea foi I le tō fine ia whamausili vana la vea ngā tolo ai ia masiola ainga ia e maise ia le tamaitai o Soalo Priscilla Soalo Salevao ngongo Irvin talo fatu I lo sunga ne li ima tamaitai lo ia le nei e fiafi ia whamui mo lo manuia o lua makelengi lua kupe Patalo whapitoa le whafonga mai ma le tapo inga le fionga I le ngā whatasi ia fui maono o si ale ngā ia whapea foi le whaletua ia le au pepe a sene ia ma le nofo alo ma le aingali I na I le pito nuu o Glen Eden. Whamuri atu le whainga malanga I le asoa taiao o le Pacific Leaders Forum lau fionga I le aloni I Fuleai semi Fuleai ma le whaletua a sene ia whapea foi le nofo alo ia e maise foi le fionga I le aloni I a pito maleifi sunga le pali tele le atou a Romney le vea ia ma le whamui moi le asoa taiao te lenga le mwenga tele ai Edwin Puni ma sunga I whawhiangainga taulangi o le maftanga so whatasi e whawhiangainga o fau malanga atu ia e whaalia foi mori se whaaloalo whaapitoa mai le Pacific Leaders Forum ma le whono fau tua a Samoa ia pe ona iai ia
le fionga ia tofilau te Stanley, ia whapea fo'i ia le fionga i le tātou tupe, ia ma le tātou laulau, ia laulau a whono. Ina ia manuia le malanga atu i le loro, ia whapea na fo'i le toi taliu mai. Awa le whainga malanga lea, tau te o atu, tau te tau tonu lava i le no whanga le rama, lea na lawea ai le lori lea, ma le van lea na malanga mai ai ia na i o tātou uso, whainga ruenga whawai teimi le RSE scheme. Talo whapitoe lo fionga i le konsula o le malo Samoa, lau fionga le alo tunu mawhono a whemata palusalua le malu whapo le lua, ma le whatua ma lo au waa, le sui konsula, ia whapea fo'i ia le fionga le komsino whatau inga, watu i tui a Pete Meredith, ma le fionga atu le tufunga, ma utou ma la volo ngā lulue, i lea fo'i ofisa o le konsula, ia ma tautu ino le tātou tunu, wai lau tus whalau, ioan, wai lau tus whalau po ua tai lata o na expire, ma le au ngā, wa ai lau exemption stamp, ioan, te mina fole le tongo fia ia malanga vale le one way po le one trip, ia alu e whai lau stamp i le tuafine ia lana, ia ma, ia, o mai leo se whaamtalanga. Whaamanatu atu ia tātou tickets nā ua alu atu i tua, o tātou tickets, e leo toi telin tātou tickets o toi. O lo iai i pēr ia le tātou laulau o le ainga le tai, ia o tātou laulau a toa leana au mai mo loa e se atu tātou laulau mo le itu malo whalea taltas to whai a manu le leu a paltasala ia whaftai il tātou nu i whaleata i vai monso ia whaftai fo i lo tātou nu u la inga le taimo lo tau langulanga sua mai ia mou tau whaipati mai a watu o tātou tickets kai le leisio ka inga kai ko very good boys and girls ia ne ngalo le tātou por Columbia so te au ia la iei fo inisi a tātou malo o la auto whafonga iai manisi au mata upu onga foi le tau a fiafi o le soifua o tamam tina matua la moa foi le avanoa tau te whalongo longo ai inisi o alo o le atunu ai mese o tina le tina ia e te vise Ioane o lo o tu i matangi olo i le uni o tangata whainga alwenga o lo o ofo i nātu ia le soani mo o tau o tamam tina matua a walo o tau soifua maloloina. Nisi vo i o lo whea ngai mo le tulanga fo i lea o le accessibility ona o le ato o tō o lato malosi me o rails fo le whai mo maota malawa ina ia whaingo fia mise i lato o i me o nufo whatawele vale ia pe o fo i to. Ia, ua umatuai le tala o le nei fiafi whaftai tele Samoa i lau talia ina mai te tono o lau maota ma lau lawa o le leo whatau waa o le atau sa veama le sunga ia la auli Isaac Paunga. Ia, ma lau wawa ai mai ia i maa ua nei. Ia manuia tau mawhtanga matali ngā sua. Ia me se fo i o si ngā taulanga. Ia mamalo longa o le ponei. Nau tu o auna le nei, le a tau a savea, Al Harrington so alo tu manu vau le vea. Ia ma le uso fo i a lauli Isaac Paunga, ia faso i fuina, ma ia manu via tele lo tātu o tunuu il nei a fiafi. Manatu le mafutanga o e mau
tua maita o tu mawita I lo fatu o poma ta te tala no ai momo o sao se aso ta toi fiava ai usue e fuli mai lo tua la upele o tele tu na oe tau o sao soni o lau fusi I amana tuai Sabusu e fuli mai lo tua le polona tale lava le fai le ta a fai olea a upele mola fai olea la pele mola malena ia wala malena bye bye love you Beloy tell